Viore TV yethire twikina mbere kwegitamba na gwitigirira kunthe kathetuni ka mumiru na inkatho cia mwanya tu nuntu bakwina mbere kwegitara TV ino na kumitwikithia TV namba imwe ogoro bwe munthi anthi nambere kwange kugwata ugeni kiri mubango wetu wa rumuri rwa siasa mubango wa twe nambere kwa twikuretera ntuo cionthe cia Jumapili na mubango orothia nambere kwigwa ukireterwa ni Jerwa Cheupe lakini ogoro bwe munthi watenete nani Faminas wa Kimathi mwanka twi nambere kwa twikinya tharere mwisho tukenere mantu mwanya muno mareo mantu makonenie na Mugongo na kinya mantu makonenie na Meru County na kinya tukaina mbere kwa tukirithara na aguma turani bora mantu methere tumakithina mbere kwigwa maikara ku muthikiri wa Kameme Athiri FM na kinya Meru TV gatwina mbere kwa tukigwatanagira hamwe kiri mathaa magana na mana twinamo kengo tukaina mbere kwigwa tukianagira ogoro bwe munthi ageni bakwa bari kireno kinya ndeni studio kaina mbere kwange kunenkagiria bo kengo twina mbere kwa tukibamenya mbere ma na kengo tukaina mbere kwigwa tukithungagira kirwari rwetu rwa ogoro bwa munthi kumaruterwa karibu sana kiongozi bwega sana mutegeri wa Meru TV marietwa yakwa mbitagwa Ruka Kaunda kuma gisigo mbunge gya South Imenti. Yes. Bwega sana bwana Ruka. Karibu sana kiongozi. Bwega sana my brother Faminas. Bitawa Stephen Mongera kuma Ruterero Central Imenti. Yes. Bwega sana, thank you very much na ibwega nuntu bwa kuonekanya ukinya kango twinambira kwigwa tukiwatanagira bwana Stephen munthi munini wa rais na kuri na arantere cia Central Imenti na twinambira kwigwa tukiona muingi tu uthiete nambira kwa kibumagire maybe kwina mantu maingi sana mathie nambira kwa makiaragiru arora kenini labda atuambire na expectations maybe chienu takaribana arora Central Imenti nyuma ya ndiungeno ya munini wa rais imbi obo expective nambira kwigwa kinyithanagirwa kumane na ndiungeno bwega sana kambuge mbere kanjuke kanya kankethie ategeri betu ba Meru TV na thikiria ba Athiri FM mbere twitania nabo kwanjiria thai mwaka thairi tukomba kuthiria na mono yangikethagia antu betu ba gicigo gya mbunge ya Central Imenti na wadi yetu ya apo Central na Mpumete na nyaturi betu ba Nyweri na nya family kwa Mpumete na ruto kana mugeni Central Imenti ya Deputy President Professor Kithure Kindiki na naruo kadi function ya kanisa ya Catholic ile DJ in Hapo West kiremisa ya koromba na gucokia ngatho tuanze gutetheria gwaka kwa nyumba ya father in charge na father bara mutetheria ba DJ Parish na ito gucokia ngatho muno nuntu nyaba ona ya kuitikiria kuija Central Imenti nuntu bwa function je utokana nayo ntuko ya narua through invitation ya mjumbe wa Central Imenti akirema guchine na bao twe ona tukaria Meru turakarimu tugatete Deputy President ugeni bwega na karibishirwa na igwa arinja nuntu utemu Meru na Mutharaka twinde turantuba mwe na ituga kaingi ndiria wina mutori kinyoke thirote ungi mutori akathinja kuru cia kuno wire maende ndikiare niki mutori so professor ari mutori wetu turamiru tubatere kujivunia untu na tukaigwa twina muntu wetu urindene kiri thirikari ya Kenya igitare turira thaiji na kinya kuja kwawe Central Imenti ona rejete kansene no mwanka project ira turi nacio Central Imenti mono cia kibarabara stima wiro akeria mantu ya stima tatu nyingi ciegi magwiti na mbere munene arona irone opportunity jukairwa akarikanwa na ramatu ya thithe bwega nyame akajere kureta thina na Tharaka ari Mutharaka na batu turi Imenti tukamwira gutibwira ukariu ari munene igita jariri kwithira ndo ajira ni kurua ibije mheshimiwa wetu rarite uraba wangeni nawe mantu jama gija kuthiria thina ira once for all and for all nontu ndwera takaire na arua nyangairwa almost everywhere so tukweregera ndo ajiri kithiraga kukurukira Deputy President ura turi nawe weti na mbere bwa gicigo bunge ya kiuge Central Imenti mono barabarira ci stone dai contractors basoke on site and we thank God and the government for intervention ira evekirite tukiona contractor basoke ni site igutonia kwe utwetite na kwe joto ku expect ya mingi
chombo karikaro kurukira thirikari. Bwega sana, thank you very much. Tukina mbere kwa tukirigeria mantu mwanya muno mara mathie na mbere kwa makiaragirwo kiri ndiunge no tuthite na mbere, lakini bwana Ruka maybe tutiananiria kagitania kabura ukari nontu ikwambirite kuonekana taka kwina ntere chiri kuthimana kathari kwina rutere rwa wa Munyoro ere wetu wa Munyoro na kwina rutere rwa athirikari na rutere rwa Munyoro rwambirite kuonekana rukuthukia antu barabe no maarufu muno antu mundu ta Matiang'i no antu Matiang'i tuonia the other time akina mbere kwa champion wa sana ni vijana bakiuga no eba kwenda tuka president na itukuona campaign ino. Do you think mbere ma kwina igambarirare oria Gachagua na ituonete taka lithiete na mbere kwigua likithira untu bwabu kuonekana ta mileage kire Gachagua? Do you think maybe 2027 President William Ruto maybe no consinde kuthukira Gachagua kairi? Do you think Gachagua no inambere kwa kinyangagia kiuthikia rais muno Mount Kenya? What do you think? Ibwega ni untu bwa kiuria kiu kambuge ugo baino ni uma mantu yatitite jabui muno ituronere igoro njanjezi baraugire mantu yara fenomeno muiru athithirie ni ani constitution ikumini ate guku ikona ni ya sign yeje ya Gachagua ekongeni max nyingi muno jonto kwerire kiantu bakwirwa gutare aguma ko expect ya rusi kakangeni who is losing no yo twirire about ingata process na yeye ya kararwa ndiari rutere thirikari ikabindi wekera maswe nene muno nte kumenya urewa mukunifisi antu au mantu ya ngwataniro ya Gachagua na Matiang'i na baubange don't underrate that ngwataniro ndugo history ya Kenya itomiyura itaga president wondo neja gitini either umete kiri government agapong another group ya kurwana government na pa succeed tega president watu wenotha hii akuona mantu ya kuthuka are ndupite agitire gikundi atanakyo na ikiaire problem mwanka the last minute kura ciaringwa ugatega antu ba mugwatanyo bakugwatana ni antu bena inya Matiang'i ujo tukwariria Matiang'i ritwa ryawe ire anenere muno kuma kwa minister ire anenere yontu antu etira utiatatiga mark na nkwire tukairania thirikari itekuona toro nontu bwa group weje na kirambije wa Munyoro na antu abate kwenda kwaria abakiri ora to gwitaita ukona manto ya maingi ukona exit nyingi ikiumaga ujo yetagao na kwa thirikari ina nguge kurita kione kwenda na nteko ina nguge kurita mbwe na nguge guta mwankau ina nguge kurita tukana they know to ati maybe deputy president wa Kenya kana gago tuwe kamenya gutai na umakire gambarire kigitwa itakatu kwirwa ata igambire uratu kwirwa ukaigwa muntu akwira sasa nurathithirie ndurathithirie gutina uma ikuga kwina mantu tutikuma jomba ukarika indiera ndungi undiona mantu jaja kwina inya muno Gachagua guchokete yontu kurivas process ukaire ina inya lakini ndikumenya ina ndo no alikana kuri ngabana waitigitene in the same manner eta court na shokwa kairi ndupite anyumuma lakini then the court ya review kuna echoka manto jau tukajothia anda kwira mwankatha hii ndupite president ikendeke urori uri ofisini lakini rai kuri na nto nabo bakwitikia still wa Munyoro na bati ku enjoy full privileges ya vice president deputy president kuringa na court au kira aya na uye Kenya na ore kari kia manto ya kogi wora yogi iro ya kumwenga thirikari kogi ya kesiwe getabwega imethinganape
What do you think is likely to happen? Maybe natakomba ukareka nuntwende kwena wasiwazi nuntu leo tuika mutatota thingatero bwa abateri eke kuga gacagwa nwe bateri kwe gwari gitenikia deputy president na kethura no bateri kwe gwari kuri kendike wa karwata na muno arutero rwethire tuke watambaru thirikari na Kenya kendike ora oni mpomba kuga according to my knowledge thai siasa cia Kenya na koti cia Kenya anything can happen. Okay. No to ituonete Chief Justice Maraga atajanite kithurano gya president onto ura butana happen kairi na kithurano gya cokerwa. Thai au koti to na itirite ni afueni gigachagua. Na kodi kareketora kora karekire igoro ruling ira thiro ni high court kachagua kakugia inya na nakungeni momentum. No koti mukirie igatuika Gachagua engirwa ni constitutional but nayo in governance utongereja president na deputy ija mukuru na mwekuru nyomba oni ndento murume nkagura mwekuru ngacoka ngauga nte kumwenda inya mwire gajo kauga jo mucokie wakwa ntema ya ukara na wenu ntoteni te mwekuru te mwire gajo mugurite iyo ndi ate iyo ni mugurite no mbuye mwekuru nte kumwenda mwekuru ni mwire gajo kumucokia na ndi mwire ni jo mwakire konene ara ndamonia gyako aga kuona ndio most likely wa kumbokara Gachagua komba gukiri wi koti nawe na ndaka design gitiga deputy president akethira ati na magamba na akethira ati impeached imuntu free o design ite ngugi ne rarari na ndaka mara guta guswa ngugi na design thirikari ni to kwariria ni kindike akuresign kana no kuresign Gachagua batere Gachagua akakiri wi koti akeja ka design watu kana ndaka impeach roe ka design no to ku mwekurungi winyombe ri winyombe kaugampe ura guru ganya nande onianga kombore ngare na ana bakwa mutaene na ndeta kombora a design ya thirikari ukirembo muthithiria ikomwa either security tunari mtu utakari impeached akaiwa security akaiwa nya packages cia na privileges aketha kenjoyaga kethira thirikari nayo itikira anekro privileges iu ciethacie maso egwetana ndikurwa na thirikari na thirikari which is most likely ko happen no tunari Gachagua no atenekro privileges acokerwa na ndigukira nyombo karia augani karenya cio endelee kwario na thia ndaraia na ndire kira atethekete aki kaketha ari Freeman Freeman yotene gamba ethera kithwa ya kwiro yo musumbura Freeman o exercise freedom yawe ekigatiba ethane kurungamanya giti kana ego support whoever akenda go support gatuga for example agutweka Freeman akutharwa na agegerwa tweka into Freeman do you think munini kana president akainambia kwa kimucho kaire tiomba kwa assume nonto na maarufu bonene sana muno kiriro kirimara no kuona ntutaba medikali ntugeba campaign yake antutaba Martha Karua bari campaign yake antutaba Waiguru tutikomenya bano ntu Waiguru atiro mbagitekeo governor kaire kwa gukwena probability maybe join campaign kana ruterero warungi maybe agatweka cleared na akarekerwa no kuona ta president omba kwenda miaigo akamucho kaire kioni ate mucho ati na makwina rebwa na kwena gento kimwe gitagwa migambo ni atari muno okay kwe mwario waria wageria gucoka na ura meariritie igakuretera thina my brother kugaja ura kumba ukara Gachagua ura kumba ukara watwika akwa free muntu uyu ka kethira ari mbutha kithirikari na kamitithia ngugi ndaja na ngwenda ukwira kira kiro inkwirire kai kiambiririe ni nyaba ba thirikari ne they are there because they are there for now okay time is coming ngwirie time nejitiro ko na exit cia kurigaria bamwe abakirie irwa mumiruga amuntu akwirite ndene jai jathamos igitaire jirite aja ukamaka muno no kwaria mantu ya Mount Kenya tukairania mwanga thai Mount Kenya wa Munyoro no commander no command nguyo na iki no nto kuthogane no command ni ate ku command kiongozi
muntu nengerwe lakini nukuona we ni anto bagwita umuchwa bange sore kugo bange abakamata anto gwikia lakini ba kerende age kuchiendera kyongo kyagitata kigeta kiu ikibati ukuonia mtono na imbera ganto maita mainge ukona watuma ngugi kweja antu uterite antu bakwendete indi wono utuma ngugi beja barora atumite yake urota atumia aruga ni nteta atumi there is something wrong there wo nduga wa munyoro na nukuona inya baraba ingi Mount Kenya thai tu ura barare amyanki iba kuora taga bandindi nyoro bakiriki na tiba waki ankwendo kuonia antu abakiri na gugeto gwite Mount Kenya thirikari kwena iyo mechokia igeta na taga nyantu baba imbere prominent people barabara ukandareti antu bagwita baya thirikari ngutu riaja ibo menyano yatha ndinde igirwa akauga auga na ndosia no gaita ndosia na kandosia kagera tutije akagera yasa indiriko kwou irongo buhira muntu tumweni metho tukaria muno tuone bwawe indi kira gyo tumambuga ninduga thirikari ikenda kutonia muntu na thuki ubathithirie maswe ku mwenga ibathithie maswe kuthithiria antu maendeleo antu bakare yaba kurirwa lakini bare ujathithia injireu tweterete ki thirikari itebuika boss yes bwega sana maybe tukithina mbere na mantu ma thirikari do you think by any chance maybe 2027 president no athukie no atare Professor Kindiki kurugamana na Kairi and again kire thirikari na cia kuruka uchiondhe kinya wituonaga tongore bakiagirwa ndoni baba nene gutire tuona mantu mange magikarekata mamoko ona president akugerwa kiratu na gugu na wakarogu kegwe president akurutha na the other day turonie documentary ina mbere kwekirutu nyombe mwe yanthe twa ina mbere kweke wata monki sana rayethire tweke ina mbere kwekimenagiria bura president Ruto yethire tweke ina mbere kwa gitumagira utongore bwake muno ku uraga vijana baraba andamanite innocent Gen Zs do you think Kenya bomba kwa bena wetiyo Kairi na Ruto tabwaba na bua gukanyuma nyumani nontu bamona ari muntu murombi kulingana na mbichera yakali ari muntu murombi athia kanichani muntu athia kumeneria baraba bakuinyire mwingi Akenya bakomba kwa bena imani Kairi na President Ruto orampo mbakuga in politics trust once lost jabanjenete ikeja kumezokia Kairi nontu bubumu nontu wandai ara woria kethera President Ruto no ajukie Kindiki 2027 we can predict ati mojukia why nontu it is all about numbers okay and what you are bringing on the table. Lakini meya kulingana nwe aumete Rutero mulima na mulima wina numbers. Aumete Rutero mulima. Akethera komanda mulima juu. Mulima te Mount Kenya East. Okay. Kura se Mount Kenya East compared to Mount Kenya West ningana. Aya President Ruto no amwinya kudua wina mulima jujunthe. Amwa kudua wina mulima junthe nonto akona kura cia Mount Kenya East of which nteko tekia cionthe ketha cige komanda wa professor itemutethia Kenya ni nene nkuruke Mount Kenya East na Mount Kenya ri onthe no bagina ndi gutenya Western na ro kona agita mono thai no maendero ja guthithwa no kona agita no etaga jukia muntu no so kana ndia consolidate kura cia Rift Valley na some part mulima rekethera ere na weka gita kau no tugeja embu ekethera basise ribari na baba na bangi katukuthugania kethera na bo yoginyagu batinta twera karikire ya kugera president kiratu we need to condemn it with the strongest term possible no with the okay defana Ruto as a person but going into our presidency presidency
paweu na ubisi ewe kamati imuntu uto munene wa nthiguru Ruto wathituro na kagero kiratu na arua urongi ukeja rujo no ethira bui muno bati agetari njoni ati kwendwa akaringwa na iga kana akathirwo yange jamana nkurukia jari ku ejara but in politics everything is possible inya nini era ya nini ya kugera kiratu no ethira ya stage managed no to news ira umaira nyingi muno ikiona na jamaa wa munyoro na ni coalition news ya Matiang'i na bobangi na ndio watweka kabuthitho bunge abutonekana baya news na arua kuruweka roma mtu itebwa news but mtu akaroma kuru news iko kwa news na de antoba president barenge inya muntu atemenya kana na inyi otiwathithitie na ndino kiratu kigerwe from yanoya no thirinya no baba kamatete no antu baba kamatete kiratu ku na bangi tore kagerwa no ntora mbije security re president ore de kari inya thimo je ka karamu ja kangi gokirie guru ikeno ikone yi karamu kuthithia ta gokirie guru na ikayo no tugokiria karamu thairi ku thayu ngekira thimo kamera ya kiwa kuringa mbisa jari ya citherira ikimbore ne thimo ukiritie ni nyingi muno to kiratu nande kana iga so no tubura gwethe bari kenda kiuma una kiburu kama kinyira president na ya president wengo akaraja kanjara were arati ni ari akaita arati no ya ere arati kokithia ukikera no tuna wate mic na jara ingi arati kuthithia ga kuringa kiratu so we cannot do out tuga bateje mbi ukareka no kendera on tubura bari accident by accident security team itaije musemo yo yabati kuthirira wao jo athirira au president ya ikirongari no to ikugiro wati amatoka na ndio wao bagatigwa ground beso agamugirio kiratu na muntu onde wena muguto gene kiu nuntu ba suspect ti akaba thithio kiratu akethera atarine akethera atarine so bantu ya maingi mono Kenya eji goso sympathy na go change attention ya expectations ciantu na nya gwitantu na ba gukari mathogano ya news yo ira bamenyerete kwa na bona ingi na ndengeni simpegi oni te ciegi bara batura kuthithia ta iba bonete kimya kiu kiathira gu cithaithania mantu nkiongera mantu ja kiuria kiu ya kethira president no ajukie kindiki muntu aloma na yuku Ruarua noronire Mudavadi ai Mount Kenya era anto wazi nangwire ando baba kende kia take on onto wa anything nukuwa Mudavadi atwirire bwale mwa ki tugeta kyo tunaenda nai seri mandu wero brand kende kina jo ngogengera kathithia atithira ari nani meti wa president 2027 kwao mantu jaja na karitie tu no mantu baba thirikari na yote ubatithiria kio no kuigua prime cabinet akiaria nteto eu withwania no kwaria ndaugira atiri ukeja kuona kuruero mamuntu kwina mugirio kari nyuma absolutely kingi ukeja kuya kwa mwana akuruma ukathura mwana ni aciari bakuruma mwana akinyangia message very fast kwa una ndiaje ikithomo ipenji taunura mantu kayenderete tuibatu kaibanga yes okay bwega sana gatuthi na arora ntire cia mbere nothe gite kia mbere nothe gitie na muntu kagita twonire munthi deputy president athi na arora na ina mbere kwa wakiandusi muntu wa UDA kwina muntu akema kia bas no wete wa Karis Newton Karis maybe watwika UDA kathukia gitike na ntire cia mbere nothe ontubugo kuga ati bado akariba bontu kwiba watirite thirikari amuno twika mutu na thina na mbere kwa kiruto wa thirikari ni na wana mbere ngogera ni thiri na ngogera thiri ojo kwina mtu ta warene kivuti ali usemi muno rutere rwa mbere kwina mtu ta wa Justin Muturi ali usemi rutere rwa mbere na ndo bara baraitire muntu gitine kya MCA bamwiri goto kwenda kuwatiro twikai twika MP wa mbere north ojo
ojo ranenkerwa ruku oranenkerwa gitekia CS kira kirari na Justin Muturi ora nari no thiri cia cene nonto akerigana nari akia wa CS na CS je no ya revoked any time akono ngea anenkerio akauru gitekia mujumbe akauru CS ashembo ni yarumangwa munde ne DP muno tetha nonto no oyo Karis leo ronere Justin Muturi amwenduzi na arongi na kiama kia basi ngogera kera dire no to combine effort ora nwe MP wa mbere north kura cia ringwa baba ngenye driver tukua kiama kino ke muntu barira ari chairperson wa UDA na umetembu thai thirikari na mwananchi bakario maguta na roji exactly bate gutonya na buru obate ko mix nenya obari mix bate ko dissolve kutuka bagwata na batoke kintu kimwe siasa ni ya twetete thai ninga thirikari umbe guchinja na guchinja kunde na ikuritira mwananchi ngugi mwananchi I convinced without reasonable doubts that the government is really performing na taka government to perform finance tawatega ruto akiyukia thirikari thina iria iri kuo muno i garama maisha nonto tega mutu choma almost 300 narua cost ya mutu mwananchi kawaida na wafundi through agriculture na subsidies iria cianenganirwe fertilizer na pesa cia affordable iri biaremirwe narua Kenya tena mpara toka Kenya tena mpara at least percentage ira nene mu Kenya ni wafundi gwika irio methene no to cost you igiti through ni usi agriculture ende no ena remo nchi matu jau yatengani kujangia kwa expect ya manene kurukia yariko ejau haya thirikari mbere tathie jau manene mwananchi ya expect na yego tonyithia matu jangia ja mwananchi ate kugurujo mono finance bill ile roll agency kwenga deputy president gacha kunyoke thaka itime yanga atia the president yaringi mumeria amumeria bakatire no gipindi kiai gipindi kiao kia miaka 5 riu enda gutoyukia kathithia atia akajukia actually kwenga gacha gwa agwa mwakira antu akumuthiria anto va sympathize people do sympathize na mtu atenderi ura guti utenaki akenya bakithura president Ruto kaba sympathize tena we no tobora atenderi na nini uru na nditha iko warukite gutwika te uru athuki Ruto thiti Ruto athuki na mindset yo beta ni okurene nyewe cia mbere inyewe cia mbere twariria tha ici no icio cirakui ici gaitambise ora twitite 2027 deputy president na president no ba kire macho yao no ku capture gitekio kia UDA kio kia mbere kenda kithira kia UDA no to kilomita ki mtu maybe wa UDA ndo no kwa na dikamikiriko but ikethira arikia muturi ikethira herarika meneke muturi ikethira ya pataski kwanza rukwa kono ya treta kuyukia giteke mutano yakwe ija ko atweke muneno akike ya muneno kukia mene na nyi mutano nginano twomite mbwe imwe ija kura mutano yakwe kendo yukia kitaka kiawe na ndia wa turi no bathure bakauga uyu nyakethira atirari na munda ora ateme yako yukia mura yuyu ikabajo etaja community thoto ngio boyo yukia that's the case. All right, bwega sana. Thank you very much Murithiri wa Meru TV. Mbere wa Kirugu mbuga katu inambere kwegwa tukikujerua nini alafu kengo tu inambere kwegwa tugicokagira kairi. Mumero itwakwigire wirane ati kagita konde ntugo chionde tukenza nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingiro na gukinya ibigithio kwenjele ibobi ukinyithiria nteto ora cio tukinyela
Moroto wetu na kumenyithia monthe mara makuthi na mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyite mpige kwagirithia wira bubu. Mumiru augire waigwage mpeka mutumwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV twirebete na biashara betu wakakara mata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu. Meru TV ni twititinkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu bwa nteto turi ruone na mwankali wa ng'ine cietu cio kamati. Kawethire bambitani Faminas wa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ntheto ntigo chionde cha Jumapili, Jumatatu na Jumaine ngikumenyithe bora kuri kirimetha yetu ya ntheto ugoro na cio ntigo cha Jumatano na Aramisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukirira mangatheti na kumurika bora mugongo othiete na mbere ake agakiri Meru TV. Watangira nani Dennis Mutuma ntuko chionde cha Jumatatu na Jumanne ndene ya nteto cha Meru TV rukiri mkuruki tochamania ntuko chionde cha Jumatano na Aramisi kiri nteto cha Meru TV ugoro. Watandira na uni tirimbabu kuma Jumatatu mwanka Aramisi kiri nteto cha Meru TV muthenya kumenyithia urakuri. Watandira nani Njeri wa Cheupe ntuko chionde cha Juma na Jumamosi ngekuretera nteto cia Meru TV ugoro na ntuku ya Jumapili kiri mubango lwa rumuri rwa siasa. Anuiji no araniri no bichichia Meru TV na There FM ukaigwa kuri nonto bote okugweria kumakire programu ire igweta ruone na ndi no tume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplimecenter@gmail.com kana turingire thimo gukurokira 0114 190 962. Meru TV kionere mwanya. Ibwega murithiria wa Meru TV na kinya muthikiri wa Kameme ya There FM tukoina mbere kwa twichokagira kaire na tuguchokera na mutaalamu wetu mantu masiaza tuthawa twino antu chionde cha Jumapili na tungi ni Bwana Jeremy, karibu sana. Ibwega kinya wewa ukinya uchera chereto kidogo tumira kanyamwaka kariandi kethi murithiria wa Meru TV kengo twina mbere kwa tukiendelea na rwale wetu kiongozi. Ibwega Faminas muthikiri mwende na mutageri wa Meru TV muga kairi mwaga tegera igori mwe kujerero gutengana na gutera nundu kondo ethure mutiri kuya na bila biko gitanga kwa nundu tandethera bakwathura na mburi mujore kwa munega na kaunda areri na ndiri mutanethete kundaro anchamba nkuja katute tulikirie mangatu tumbure mburi na ndimo kabwa kabwa kwao. Asante sana imbwendete ugeithia ntubanje kwa kenda mbona kwa gucoka nundu mtu ajoka kwawe mwekuru na twana atujikeni kanisa mwiriga na shore bakwa asaba kanisa ya Pefa chachi Dagara na tongeria bonde na Kalibasa udimenti winde mugeni tule akwira Mumiru ule buli bwama na tutukinyete ndukinere Faminasi yandiki Biblia na tentuko chakinya antu bagaji udora ndi ali mubaraba bera gora benda akuyuga ndi daira tuli Kenya antu barenda kuirora bakwenda kuigwa te uria kuri ndu ya kukwira uria kuri uria kwenda kuigwa atare mbere. Asanteni sana. Ibwega sana. Pole. My great man, thank you so much. Thank you Bwana Kaunda na au bokinyerete mwejanyima harumaga arume kana karuma kiama nteruma giki akariba Kenya na Meru giki ntegeruma
ngate manturo gitere tune kimwe gwithite mbere ibwega sana era bamugambi ari matu ibwega nonto bwa ugambi tuthite na mbere muri wa Meru TV na mubango wetu wa muri wa siasa na gukune kwa Meru TV na Kinyathiri FM ukakuwa nende ukurugura mibi kameme gaku kana TV yaku tuthite na mbere kwigwa tukianagiria mbere wetu yaragira mantu makoni na Kenya rais munini wa rais na kuriaga Meru muthenya we mundi tukwaririe kura ya mamantu mamu lakini aranyungu ya ruma ni gamba ria ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua na arende kwambirite kuonekana taka kwina weru nyuma ya koti kwina mbere kwikithika gigambere na hata komba ukareka Kenya katwina deputy president bairi Gachagua mba gutwika akaumbana kiri gamba riria kana imbi yoyo ngwaye like ukareka Kenya bwana Jeremy wega ndomba kuthona untu ntiu kaina mantu ya remote mbigora bauga mbatere kuga bwakwa bubu ngi bauga buringanire no ugitu aringana ndago ni matoja wankana igore nkauga nontu ndauga tekangukura bura kugite Kenya la hizi orero gukaukire kanini aja ala tuli la hizi Kenya na ime akangukira gukiria ntu bona jakan nkinyire na ntu ndi pasta bona janda ngaka na kwenu ndi Kenya ala tuli la hizi bando tutera kinya kire crossroads okay ndira kwagamba kwa ntukwira kwagamba kwa kiri hosta ya Gachagua na as a good friend nontonda na interact nawe bando no kumuwishi wero kiri barabara hu lakini yango ndo kumenyithia gatwaringa kona tatura kinya muco barabara nonto ndira negamba ria tari muico bando angirifti party kanere kaigwete utosheka inange agwita antu bagatutania na ndega tuge nekarari na half time bando thirikari na agambi na antu bagaitaitia na nandi tutikinyite muico tutumbo tarankunia nontu bando tukabara uibo mo bajairi ngogwekeja kwithwe kuri mbui cionthe as long as itiuragi ikambiria kuma yumagwe yumagwe no kumeatira asima mbui chumire ciareo indi one kuoneka ya kuri mbui either igwatikira kia megwete osta ya Gachagua ari ri tutumba kwetwe na deputy bare Kenya lai katwe na former deputy Gachagua na deputy professor Kithure Kindiki na Gachagua enderete negamba na ndomba kukwira ntikunda kungania mantu jambikirite ruje kanywa nontu ntigamba ndwikirite kanywa magamba tajaratira riu kariri more ajo kuinyambuga kuje riko manya muno jo kanikwa kenda menya obara baugire Gachagua mastingo na Gachagua ta kotini njopo ya hundo na bagita aundi ba njopo era iba menya getha kena rupu na thaici riu iri more ajo ningukuria uri thugania tukiuga twaringa kitioro tukinye Supreme Court Gachagua kethwe na magamba jangana jethwe ni jama kana ti jama jethwe ni jagachinda kana ti chinda no magamba nontu nyoge kira muntu kagwa pasta jani ukagwa induga mo gachari na ngena gwato inya roje rwekiri mutungine ngena ikokoti no menya baeka meyande pasta kinya kaunda bere nchangana kunjigia nduga giumia okakugeterwa koti yo edide wa musi ntuko toigweta kakwiro mandero antu bakanja ngarurungi na ntuko no igweta what we are seeing kwina raikiri undi nene by the time tuitia Supreme Court Gachagua akonifamirwa mathagu jawe ja kuburuka kwina raikiri undi nene umenye thirikari itagwa thirikari kwina andu e thirikari itithiraga no keja kwithwa ni ithiraga ya waititu na andu atithwa akionjithagua maiga ni antu bade kwenda kuigua ni ba kumwita mweshimiwa atithwa eno uriwa kwa imbeca agite ugari agite milioni 54 inyaka thidi arambe antu batichanga indi gatikanya kauga gwitikirwa Gachagua thina ererio ni atiri amuriti no bobeku nuko ngwata bwega nontu nandi sore kuga uju our senior brother Gachagua ni jambitie kugambirwa imburi ne gambari gume muthie ne la kara kuthira kana kamburi kana mburi wigege thwa kienda kuria kingi number 2 umenye gitumi ukona Gachagua age atwaruo mairi njira nteto ira ikumwa
bau bakuigua ni ja timu ikeja kuthwe kuinyiritwe gacoke kanenkerwa sabu ina muthari yantu ibaije ne gitimu kuri muntu kibao giuka iru bona na mbere gutonya bwa menya ikuthuki ungwate bwega na inya bau bekirwa u giokirwo u timu iu ingi ni menya ko tukare ko chintia namba fulani u atonyere gukathuka urigo gwa kathirikari kethwe kiri Gachagua erwe aritike makocha na baje mwanka kuweka thirikari makocha ene bakomania. Number 2, Gachagua vile ruone rurure au kimurei kiri nyombeo. Number 1 ni mbuga Southimenti tutwaringete kura iba kaunda barekire UNDA tutwarekire Njubiri ya Simio atwejere kuita no twabanga kiathone tukare aitibo no tutakwina aitibo ijiri tugari twejari kiathone nyoka thotitwi ene muranu gatukare aitibo gatukare hau nandi no tutumigio kara kuraja na metha thine Gachagua umire na hau kiamene kiao neti menya kurainishwa ni ungi ono ena option ijiri bakinya Supreme Court yugere kauga court ejane directions remember court itira ejane tangible directions ira tumba gwita court orders in relation to igamba riu na minus court orders provisions of the law no mwanka kuthwo kwina uria kwira ni kuthithwe asati nao turia guteu kwira ni kuthithwe guteu kwira ni na ndi mwanka ria gukeranwa the orders na provisions kana kiri full judgment yeriuga kuthithwa atia ni rantu bomba kumenya direction thainyo atinda kwironga gago kwina ndibite bairi ikiurio kuurua to kwirwa anja no igachua na munda jojo murimire jwajo kurimwa ti murimire jura umba kuga ikongombe kaingira murao wa Kenya wakuwe na subira na bathire joto however ndiuga ni haki itendeke kwa kila mtu lakini do you think maybe Gachagua ena political muscle maybe na kunenkera thirikari headache kuringana na watu wanete nuntu baraba nene tuonete ba nontu no batere kumenya Gachagua kuheja kwa thirikari endiki iu ni obvious answer ugatega thai kuri karaja wa munyoro jayo the opposition wing ya current government nontu minjuritie na batere kuona rira baba akirira nontu bwa Burundi based aria thirikari kurare kiigwa ya gukuringwe tuma ni wa munyoro however political muscle thai ndomba gukwira for free na ntu baba nontu ni nara baringa siasa tukuringa amasiasa na twaringa kura ntukwirira uma imapema kanchoke nkwira ni jakuka 5 December mwija akabanga kwambiria kuuga mbu na kubanga ora kahanda mari kuja turiki January na no ntu December ukuruka December tukagitade gwega kinya December ukethwa kwina ndigwa December karuone kauga gucwana kega kinya arume batirimana kiene bombokania gutithwa kumi muceso no ntu tutiramenya atiri nyuma ya wa munyoro ri twaringa kona tweta u number 1 itukira nyantu bara bauthugania ntekuga uno tutawe intu ya thirikari ndite na mbuga Kenya kurigua na tetawe gitenga tunywa no tukinyaria turi thai ukijotega wa munyoro atheki njara maguru lakini ana antu bwa nyuma yake utibatiriwa ndamaini yenu na mayongwa na antu bomba kumbitikio ndene miru na Kenya wa munyoro akeja kwithwa atikiri center ya politics iwirio minus wa munyoro factor Gachagua wengwa tukarita Gachagua factor antu bonthe benyumewe guti muntu kubwari fari wa kiwango kiu kinyaba Matiang'i atikiri factor ya Mount Kenya Bakalonzo problem iu ni story inge mwanya Matiang'i ongwate bwera Matiang'i ate command siasa cia Mount Kenya tukarita Gachagua okay Matiang'i kari friend wa timu ira Kalonzo Musyoka as gutuntu bubwero na bwa kuofa kumegita ria Moi ria Kibaki ria kuija uju antu iba mwererwe Martha Karua atimenya ku command the politics cia Mount Kenya ambuge na thibitisho Martha no tutwari na mama na baba ari deputy wa baba
Gichogo constituency ara umete by statistics and numbers ari nambi achindirwo inya polling station ire aringa ira kura baba atakinyagia kura 20 muntu uti ukinya 20 na ara karaga au makula, lakini Gachagua factor ni eki ego control. Kwa nini tukairania Gachagua nkorone chiantu na rai kwiruo rukuendelea rwa sympathy vote. Ibwega sana. Thank you very much. Sympathy feeling. Tigirago ugire ogu turekirie. Oyo ngona ndena antu banjiri ochamukaga muno. Oyo aurĩtie mbere na ũrĩtie tu no ati ũrĩtie auga gaketheru ageni bonthe aba akauga muno na kũria bwana Mongera ari ũria deputy Kindiki lawyer ikino ntwathie na mbere kwagitigire kunyuithwo muma public holiday akauga ni mũriongo wa ciebo bakumanara ntereche murambo ambu na ndi muntu kiuria kiboria ri owe uri Kindiki no ro gukwira onyo muma nyethiri ntuwe kiumia no munene onthiguru ne kuro onyo muma tweke munini oe kutiko tiengi nene bwetete nguruki erea munene oyo onthiguru arungamirite no tutabude gwa America, lakini muhimu awache imakosa ende ndakwira ora twanjire mbere ngwire in politics anything is possible. Okay, na nywere muma na ro no deputy president ari obisine gato obisine ari obisine kira kia ari na gitumi ikunywa muma oete obisine no tumwa kwendwa kinyawa tutintu ya mwari akigurawa mwekurungi ari nja mukuru ko mugura ka mwiro kono ari nja ambite to muma ari twitana bona rwanja amwira twitenio ethoko mbo muma ari ninte na thina gutonya i tonya nyumba muma yutari na ntuko na mala muma yuri ntuko Kenya ni wa president na ngabana isu yuri makita twari guku kibaki ari abijo tuko by the way ari kwa president muma yutari na mala na ntuko no ndu yo deputy yute na mala na ntuko yura yuri mala na ntuko na gita na yura kwa moja moja didigwe kieninde ni yo ngabana kulingana katiba na yo president baba ngina tetheria tia rekiria maybe kana ogoro kwenda kure kuongera aja wakugite Gachagua narua it is only a political fool or a political dwarf who can underrate Gachagua in any political contest. Yes, no edrinya teronga miwengo lakini uraga support akugira mbu ogathithia buroka gia umarufu nonto none Gachagua akirungama against mutano ngino gwitwa Uhuru na Modi campaign mono Mount Kenya mwanka Ruto watu kana Ruto na tonyere Mount Kenya nkurukie muikuro kwa giku Ruto erwe giku gikarwa we anto bakuigwe okinya giku araia kyo akinya no akatamburukie giku na ndiye kinya rangi agendeithia na ruga taifa. So Gachagua imo siasa na Gachagua kingmaker Monkadai he has proved himself without reasonable doubt. Na wantu wana beta kingmakers most likely batia ja kings no edira ate president but ya ka kingmaker akandita no ka president okay nkialiria kunga brothers ba mukono muno ndona ya todo mapenji mwe eje ya Mount Kenya omonyoro ari factor buyi bomwe niwetikaniria yao mantu ja kunyithwa muma rira anywire kana rira jwaya riri irio bia iro bire jawa indi kwe mala okeruirio ukone irio bibi teka bikobati kurewa kwe muntu ure ote kwenda ethira irio bie chiburiene which is ukone irio bikiriwa mala od kwina muntu ure aja umba gweja akareta rina muno natangwenda kuga trikari au no menya mantu raja badia ya koti kwariria ya umete kiumu kyo gatuma bateta ira ma igitarira muthenya kana weekdays mantu ya rio tuibene betera mweje nengatia no me otendo iki ya wengati ugera yo gitakona wambo gitakona gatendera kawa kwa kwenda kuonia wa monyoro factor. Yes, tugachia erio mbrada ukaja muntu uju ikingimika na muntu uyu ura twathuganagia era gwanga
aiti na ute musiasa onu aturu musiasa anto aba ko mwanda leti lakini muturu musiasa inkwirire aja muntu mecheme ya kuthithwa ithirikari onde te kambi dandiki yo to gate ka gwikonde ya ithirikari ondo na brother baguga ndishua ute muchema ni ojo arwinya yokiara area roje ka fataraisa kwa thirikari omunyoro wate kwithira factor jonto inawakera zaidi yes kwa ndina antu baingi muno bakule biuria rendio ni narora na Kinya TV ningwetia tukithikerekeria chunche giki ambere tukabanenkera kanya abatwarire lakini gatwerutera rurungura thirikari murano wa thirikari na ODM murano uyu womba kuthimwanga kuno ntu twambirite kuona taka rukuru ambirite kuonekana gatagati ka thirikari na ODM aya kireni gute murano kuonao jwa thirikari na ODM kira kireo ikirabu kira kina ngemu kirombete achethi kiri kirabu gikwenderea uria buona omba kuona ndija ethani ja nara kaunda umite gatia bakona kuringana ungi mwitite kuma chande wijite abarombe achethi banganona kuma kiri kwa bamurega na ndino ntuno ni murega okurombo mongera no okurombo achethi akauga na nno ntu twakarochetha ntikankaringa undi benchi no bundetere kiriti kineko timu kenda mbitikiria achethi bakwa bakitate beja kienine kirabu kienu gicetha mugambo tikumini kirabu kiu gicetha na achethi bara bamongera bakuromba umini kirabu kira kiamongera gitigirwa kimererwa ingi don't try that sababu gani Kenya raizi ni biama biere akembizi kumala ndambiria kuringira kura 92 kwija ujo bianomia tamwizire idinga tene kuringa kura bari na the same outfit bekirite nguo ira bekirite kura ndiu na bagachiekera rai na batiumaka na gwatuika bagatuma ingi bagatuma ocio design na rangi ndimini ni kanu na ODM ihana manenji kuringa kura consecutive election years bate chinchitie anything bate kumerua ongwate bwega tigala kanu gekinyirie gitara uru barauga bari support mbere ba support uru bachoka bauga na ndi uru agwitikirio support kibaki some days kuma ODM wira formwa kuma gitara ya Pentagon ya umuka ODM keire tharirwe karoncho tagarura ODM keyetuika njungore giti kanuku ne wingi njungo muzime hebutigwa ya baba mwankana harua marunga majonde nukungwata marunga majonde kuma 207 to today ODM kuma president mwanka MCA ithagwo eri unetemeretwe bakara kuthithia kondi bakara kuthithia chimio ODM ithagwo eri complete ikareta iwingi aja indire independent party iri sawa kinye gitonya kiri kondi itonya kiri azimio itonya kiri biu itonya kiri Burundi based ithagwo iri complete ugo tumiwa gutemurano kira kiri ori ni UNDA Kenya Kwanza government irombete asethi na dinera tutagukinyira ni atiri tugatinda kurania murano jugetana kuona twakinya ndakinge na inte jayo ya gucetha mubira jwa World Cup o achethi bakirabu bagatumira cheria ira original muntu acethere kirabu kia o mukirabu na Kenya Kwanza irire bonera turari gita ria turia Meru County ria ngavana Kawira Mwangaza ero andu eo wangentia uri namba chia bunduki ici bunduki chia kuromba no nturombete bunduki kinya sikari ene bunduki umenye bena na aria babere chana bari chokagira tani ya bunduki ataigirwe akoreka kuigwa ri bunduki chiagiro agotonya wa mwitone no me agotonya mwitone da twakinyara Meru bauga mweri cho mugenwe yura chionkuno agwire na irigo juturomba na gwerigi gwatuika mwene bunduki na bunduki batonye mwitone mama ati kwa kariu kinya Kenya Kwanza government ukeja kuthwa teu we are on record ni ati baba na kumenya Matiangi ni wa Munyoro branded ni ati baba arathithagia mucemanio ne jwa Matiangi
na gwita kuga ora matiangi baumete kuraja umuthetu okioro kwajo thajo na jo erundu mwenye mwiro na mutune na jo achoka jo kongero jo etugunyu akauga muntu arari muntu ogitumi uri ari muchapakachi uri ambi ukeja kuona muntu murume wina njambiria kugonga mindi iko shinda mahali bwega sana maybe kirifine ino tukwariria do you think maybe gatumithuganirie baba no gite uga atithira wari kiricia cha Kenya kairi no kuthugania no kuona taka maybe omba kwigua kinenkere ya muntu ungi akaluge kanya karaka baba kana no wewe ngomba kwigua kithungagira kanyani wakaratu mumenyeretie na maybe kire mugurano uyu do you think kigurano eki kathi mwanka no brother na ibwa ganyo ntubo turetera muntu uyu utwetanira muntu uyu muthenjeri omurungu nontu ntedo ciawe magoi no wogetera utu maguta batu atoroka kwa kanye tuna kaona rokire ntuko cionde ora ukari no tuturarume twinde aja na nyarume bangi batutegete na uome na ekuru batutegete rero kona murungu akutharima akwa mwekuru na kimwekuru ujo acokia gutharime na ana na atuarume in African culture men were born polygamous na kwa ndimaya kama ile kwa ukiona wewe ni mwega nkurukia uriku na ndio mare omentu kwimwe wena mwekuru na nanja ucemania mwari umuthongi muno na ndio mwire wonire no kugure otuge mwekuru kwa mwari akwire nani tomurume wina mwekuru nginja atengura ni ngombe wite ura mwekuru nana ndiwe yothithia atia ongure no tubata mere ekwenda uyu no we muntu murume kia ucoke nja wita ura mwekuru nana arafu gejo mwira ndi urorambire nunda thithire ungwa ukana ndi twite mwekuru u akuthimone ugo mujinga na acoke akwirerera kono ngi uthongi no tubatithira nyani ngwana ugo mbura u nana bakwa kenda wita kugura uwi ungi na ndi uro ni mwekuru nana no ngi ukujite no kujira wita kumugura na wako mwagira ariku mwagira that what exactly has happened to our president Ruto nonto twatagana aru antu bara bamukwirerete kiamene jabandidi nyoro utwe na si otega muntu jagachaguo ukurwa na Uhuru mutano ngina right left center na arua gachagua njari antu bara bonde bakumukuja nawe thirikarine na aru bekuraja muno opposition ne ku deep big in the government kuja kugura gwita kugura mwekuru ngi otigite mwekuru uyu nyomba ngithagika kana otigite omura now ojo my brother uga murano jwa ODM na UDA jutira strong na kira yo gatoma jura kura strong Raila otero ambition cia wikathira na no maitha gutekora maitha gutekora egakinya gita na ndira kwathukana mwana agita mukou atige kura kanywa kangina thuru mukou ade na kanywa kawe na neo twitirite na ria kagita kawa siasa neo turukara cia Raila igathithia atia ikonekera nontu ondiga the biggest winner kire government Raila Amolo na kiama kiawe kia ODM the biggest win nontu naro tota KCS barane nkeri na CS bena ministries ili komata ibaba very powerful ministries ibaba Raila so Raila no ethere minister bara kora warania nabo kenda bomba kubangania siasa 2020 2027 bondo kija kuromba igitara ucoka njari akinya icoke na ura muntu atonya siasa ne nyombe kwa kali atonya otekeije akiumara kaumara ije atonya oteke nakyo akaumara nabyo ozo tonyera gwakwa na arua no wethire gwe byo twikire muko indi uteke tukuyethera nakyo tutiga atokumara byo twikire muko togatiga tokindera tokaigera laptop togwita nayo indi tutekuyethera laptop na ninya bara bakara kuma batuma empty-handed bakauma 1 na resources 2 na information na eu ne ndine kumata muno siasa ene egwita na riko kundi campaign ojo tubiwa izorare manero no kuona turagerio mutedia kulitango yo athi ata warema ende bara baba mukwirite oketha no bore nabo na rogetha ndindi nyoro no echa wa budget committee
atukumwita utuko akamwira ora tuenderete na bakaraniria iri narua cho budget committee no the other side mbio was but bali brother mongera gwa mbere kauza atera ari kino ntunya tutaki miaka no bait kurigia kyo tutaki miaka ikaondo karigia kyo ndi tuko kwa mongera gutio tuona baba gutio tuona Raila Amolo Odinga agitombeka kiara hau nyongone arega kuma mutugu na ndi aricheria atika kia nyongo murugo arega kuma mutugu twambaniria na twamumenyere ari wa tinka ki tractor sisi ari wa kia makire gukira kia tinka kiu tinka au twamumenya tinka yeje gita ya President Moi Njogo Dairia Moi ya maniki ya na Njogo Njogo ya Kanu Dairia Moi ejire Kasarani arauga ni Uhuru okujukia tinka na ba saito bareta kuthithia Liberal Democratic Party ero NDP na ba Mudavadi Raila acokereja gwatuika tinka na Kanu ni kare hamwe na ndicio kare hamwe ri aedwa secretary general wa Kanu yu njeru ni Kanu njamba ya miou kira kita kieja kitioriu ni baba na togi njene kia merua gi njamba kuma au mwanka na arua Kanu etetania mo ikejira otioka turamo kana tuteamo beta mbere akinyana ndigategatine auga Kibaki atosha Kibaki akuthiuruka agitoshaga baba akira akarau bekundanagia uchuru akurikio menyora gwakara 2007 baba kurunga mawengwa yabindire gwa picha no tuku kugwa picha no tuku bakofia nani beja ba Condoleezza Rice kuma South Africa ba kofi kufuo John kufuo beja bengwa baba kundwa kinuku kya mugate ari ondene au kundwa kinuku kya mugate na tuka prime minister endeleo kobora naja kinya bakaunda no kuona kwa kobora kwa nkubu amona nyama chie mbuchiri yuma igitaya baba tunaelewana vizuri baba aligia na kinuku kya mugate maiseje ya kuja ndende hakuma kinuku kya mugate eja kuona nteto ichi yake nuku ikuthuka na ndikamenya ya gucora bwega baba akinya agwata namba 2 akauga nyamu ni chokerwe cia chokerwa akauga ntichokera akona pepte uroka na milioni kadhaa o akarakara ndera agetaita gukahate akwi thirikari titonyana agatonya kiri baba bangi atonya kejana na baba bakanyira akaumara ndigitu my brother uga gacego ni kingmaker ketha twina muntu ukariuke Kenya ni Raila haya Uhuru eja kuona ikuthukire nontu nwe baba na aria akinyite rungunde buri gikununka ero eja mukuru kuna gyochuru na manthi akare bwega amwira condition Kenya na ana bakwa ndira baba araugite angati cia cene cia Kenya rura irwaria my friend ija muntu ekirite maego ya kugura jara ja gwito tuku neno meoka muona muthenya bwa theka mwetere mundune aja rikira ngira chine no ntoita maego iroka menya nu babeja gukinyamo gwatuka kenda kubua no mwanka Ruto amugire amurete aja ou atuire kuthithia gutige kamugiria thithia no ntuna kunyoro ekunda mbaki nige gwinya mbaki ri kwa neiba na ndika tugetera nyoro iji mbaki ekunuro kwa neiba no ke ikathimura tu bwega ukiongera gu kwina ntu bonchumburie kiongo muno ntikumenye kino ntu anytime kagita konde kara thirikari re kaya no ankinya Raila athi nambere kwa thirikari nino kaethagirwo akimenya muno mantu makona thirikari Kenya etendere ari ndeni ya thirikari kana what exactly happens no ntu gutie thirikari atethagirwo riku ena history umembura ugaga muntu uyu ena history yawe mwanya history uyu itina baba ingi na ntikuona yakwe wowe ni Kenya na uririe kiuria murano jojo jokenderea utimurano jureo wa ODM na Kenya Kwanza na ntubi bakuga na iba utwira wazi bari tabaka uga tuwe tutithirikari ne aturombe experts ura toga tuthithia ngugi makosa katuge thirikari na makosa yontunu kuona asethi baria ya trainete beta gucetha tibo bagusetha ni asethi bakoromba
bandi ndinyoro bao na bao na ino kuona baba ikute ba mbandi ibo ba ikuna no kuigwa bate gwitikiria ba thirikari ne bo aba utedia thiri ankwire ura thirikari kari ubwe thirikari kari ya mwekuru wina mwana mwekuru inyaki nyokuru bung'ana ati umiria gwita njire ni otuko wenka indio nuona mwekuru inya wina kaije gagwonka akairete na akathogania na security kung'ania na agagua wina mwekuru na kana bambiria kurira na ndini ugukari uyu Ruto na thirikari watu ari ukweli ni kuru ibare mikumara o notuko na ndaba chuete kaiji kanini wathogania be na security kugitata ya kungana mpuru engenta mweje mwe na rwe rwa kama tokatige mwekuru njire na ndine ukari utigiko kirio na any time ohora mbura uga maigo jaja gwikira muthenyi ya mega muno ithara kuma maje itagwa ya gekirwa ngirachi na ina ruji ukamukia akurugurira mbere aya chinika au merugura nyombe umburinga kwa matoka yondo tetekia michero kuonete muthenya ni ukari miake mieri etweterete aje ng'anona irio mwekurwa karia raizi ote security ndinio ikana ndinako ndio gweterete no kona mantu akurigaria uyu etete agetanete akambitwa ko na tukugaya ura muntu otonyaga tegwa umara utonyo ote nyaro wimbo ruga atire wetire kideti gitegento ende ugichoka wachokire kideti ata kyojori ne ukari kira maguru asoka kama tete ne ukari ndanda kuongera kuga atire onto bunte bora buma kanywene kamuntu bwethera mbere bomete nkorone ukathikira rwari twe ne muntu etagwo Paranya rĩrĩa nenkerwa gĩtĩ gĩa CS augire gĩtĩ gĩkĩ ũninye thande kũnenkerwa ntingi thuganie ndaitangugi na Ruto na uga gĩtĩ gĩkĩ andero iritwa rĩakwa rĩanenkanĩre ira ngĩmũringira thimũ no etha atĩ kwĩ ome Kenya na rĩrĩ kũra no nenkanĩte rĩtwa ndauga no muntu mũnene kwa kĩama nterega auga ndi very strong one auge ndi nyetha ndi gwita no ontete guciara thirikari neo ndeta gutumira Pius na other ni ritu mairo no to special kuri no kwa igwe chote gani ba ne utugo cia gutwika otemi baga tigana hu na nda mtora ritero ari rorea ekuga no tu for convenience purposes ende tawe kyo muno tete gutethia na mwiri yu no ende nkoro kwina ngithiti ate kwina rere na royalty in politics matters a lot no bati kumenya ujo nkujuki ari royalty we kiwiri mbere ikioni kana ikimumureti no ndongo naronga kamata muntu ujo ngamwikiria munene forani ombore gutambua munene oria agantambua uni mwikirie no twini tumira mukinyira na atethura kubatera otethwa na riro yotewe no ethire isheki kimumutethia ni gukari ukiri antu bati no ntutu ina taramu nga guteka rume baba ri nyenje kana ninde thugania baba akomenya akwaga chaba chaba nyamwe tuge ruguro ga thirikari no ina chabi na chaba ri brand yani chaba fungua chaba baba tara mathabu jaja atari ni mu Afrika agucoka arona ati kwereora mucungu akuthithia aratara mathabu arona gakere nje kuru betikiria kwandikwa nao bari mindi nontu mindi ni Afrika kenda Afrika tigwande nontu naije gutiro bankiro akarego mwiro ra mutu ni akwendere na rume bara bangi nabo betikirie kwandikwa bari mboi cia chamba ya muse ya muzungu wa itimani nikenda bakamwiraga ndio bwana baturia maru lakini ndio bwana haba kwenda kuona araraga nde nikenda bakabagunya mau numba kundwa nindi thugania gutigi ikokirio ni antu baba boroete bamenya atiri nimbi etumirionde thirikari irumo bachindira kathiorone antu maburu baba atechinda wagikuthiuruka na mirutene acinda kuthagana ri kana njangirire ya kurikia murigi bicaira haja murigine omba kuthaga kwenda kuthoma thina ni agwati ba murigi kana reka jutho ajute uju geta itithua
Ibwega sana, thank you very much nontu ndio ndina message kathumba amurithire wa Meru TV ibwega murekere wakwa izukumagaruka nini lakini mbere tu magaruka ndio ndina antu kathumba atubethe tubakinambira kwa bakimbaragiria na ruterwa rendio nkona ndina antu kathumba atubethe tubakinambira kwa bakiurige biuria agaundenia TV nkona bano ndina antu kathumba bethe tubakinambira kwa bakimburige biuria kwandire kainkai sana tukamba mbiri na agawo TV ni arankona ndina antu kathumba tu nkwenkore na Meru TV kethia ageni bere thirikari ino eriku wana yaro thata TV na mbere kwewekeonaga giteka eri bwega sana tembera no kumona kurekini bwega no ntubogu rembere ta hello Meru TV kethia ageni muno uria mongera DP Kindiki lawyer ngwete tukweto kuthomeno era kuretie ikinonto athie na mbere kwegwa agetigagiria kunyuithwa muma ntu ya public holiday bwega sana akambira families na wageni trust you me hii serikali itaenda miaka 10 kwa sababu tumeona hata mapresident wengine kana kinyama president barabangi bethe tubakiri miaka 10 kogu yariuga itaka kwena kajira kethagarwa kareo kaithekire ya Kenya agagotigira tongore baba kwego bakithithagia kana bakithiragia miaka yago 10 kogu wanatotwari hata thirikari no akathiria miaka 10 bwega sana nchambe gwetwa Antonio Antechemero kambira kethia ageni sana tuli amwe the show is enjoyable and amazing tunaendelea kusikiliza na tunasema Wamunyoro is the way yaruga Wamunyoro Wamunyoro is the way bwega sana show iko on fire kauga tunaendelea kutazama salimia wageni sana na uambie serikali tunaishikilia na mikono miwili asante kwa DP kwa kutembea Meru tunampenda ni mtoto wetu bwega sana ni mama Ann na Cheruri bwega sana mama Ann we na Cheruri akauga great minds at work napenda vile mnachambua siasa ya Kenya siasa ya Kenya haina wataalamu wakati ukifika tutajua kuna wale ambao wanapanga Kenya bwega sana hiyo ni yani kwa siasa ya Kenya itiemu taalamu lakini kagita gakinya tukainambira kwegwa tukimenyaga buragu kari bwega sana yale mbira watching kutoka pande Ntereche Kithironi bwega sana hello Meru TV Julius aina Rantereche Murika akaulia thina chia mianka ngwete tukainambira kwa tukaragerie nu thari ure ngitwachokera kire Chemiro bwega sana uyu ngeretwa kiuragie mantu nakona Jeremia ari mantu ma municipality na ari ngwete tukaringithi kinyenu twachokera kithani kiu kingi pamuni antu TV na barabangi bonde tunkona bathite nambere kwa bakerageria nati ibwega sana no tubakuinambira kwa ubore kioneni kia TV yaku ya Meru TV ntie kana thukie thimu imwe tu kire TV mbere ntie ari the ndio alafu kengo tuinambere kwigwa tukega gumantu makariata Meru TV hello Meru TV hello hello utaja kusimama na karama karama bwe sawa ni karama tu sawa karibu sana mtambo ne akorau ndiga ira murungu ala barime kiona kikiuda kwa rijo kengo bakaigwa bwa biniroria nanto mabwangwa auto biniroria na bieta tukugumye bataniro ya Meru na Meru bya na funga na bongo tona ko maraka ya kuria bumu tore ya bu tukamu kamera ngai abatodie na baudara mbegine ite bira ba mutete kwa banya ni lakini yuni ni njagari na ngai abatodie ni royo Mungu na ba kwa moyo Uwe fabrikari kaninga miaga ya komi nikakwamia na ikumbia mbutomo mwira chau Otiko anataka thirikari no yomba kuringa mianka ya 10 na tone tekinya thirikari inge chithire gikuru kagira 10 years. Yeye tuonge na wale mtongudi ndio muri urata yake tu na hatari. Anga tutauga thirikari no ni kanisa. Thirikari no tuugaga ni mbono ku ni oi kumenya Murungu na hata wakarirwe. Ruto ukaya kuona mwakore mwana atakwenda kura mwana kabisa buta amuka mata sangare na gara muntu na mimi ni ndio kama mwana ndio aja amupira Ruto gara jana sio brigare agani terezi ndio agara ya kabisa mwana kama kila kwa jana hata mweta ma kema na kwa daima mwe ndio bara yote wa mbetu ndio toka ndio bara yote wa mbetu bara
Kwera. Sana Chamba, thank you very much nontu bwa bwaku. Thank you Meru TV hello. Kumaro ko ibwega sana ndena mwarekeria wakwa mbugithirie rwiro muno anti kumeanata na ndina antu kathumba ndachokera murithirio Meru TV tukaina mbere kwa tukirithagiria message cia radio nontu nkwana na message kathumba lakini kwina onge nkwana anagiririe muno agokambara ni Meru TV hello. Hello? Niko hali TV. Wo kwa hali TV ni wengwa weta wata kuma nako. Meto kwa bati tutaka mando siasa. Nato kona bakaunda au? Nole weta wata kuma nako mbere. Mbeta kwa andani kanyi? Kuma gatia. Okay, gatia bwe sawa Sawa buru. Ibwe karibu mutamboni. Naende kuratire. Cheza ngoni dongi mono yu. Kita hii naja Saudi mente tukamura kala ronda awe na kaunda. Bwe tukaya u endeleke ite kuraya. Bwe sana thank you nantu bogu. Katu tukiumaruka nini tukainambira kwa twecho kagira nchambe wetu mudhungu bwe sana nantu kwa we mutamboni nchambe wetu Phineas bwe sana nantu kwa we mutamboni patu kumanante chekithirune bwe nantu kwa we mutamboni nantu baingi sana abari ndeni ya Meru TV na ibwega sana ruteru radio ndachokera guchokera nkainabara kwa nkiburithagiria kina Joseph Carpenter Bwinde bonde tubaran kwa nabithite nambere kwa bakembaragiria gogo kina Gikundi kina Mutembei bonde tu rutero rwa radio tukainambere kwa tukirithagiria wona to nambere kwa tukimurukaga nini twachokera tu tukaethirwa tukenderea ukune kwa Meru TV na kinya Thiri FM ugakwegwa nende wayarugurira TV yaku kana radio yaku na mubango ni rumuri rwa siasa rwatu nambere kwa tu nuntu chionde kuma tha chiri na nuju chia utuo mwanka tha 5 chongwa chia utuo kara mutamboni. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko na zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. At Lifecare Hospitals Meru, we believe in excellence, compassion, and innovation. We are not just a healthcare provider, we are a seasoned system for healthcare solutions, transforming lives across Kenya and beyond. Our state-of-the-art critical care unit is designed to deliver life-saving care, equipped with cutting-edge technology and supported by an exceptional team of over 40 specialists and surgeons. With our ultra-modern operating theatres and a team of world-class specialists ranging from neurosurgeons, orthopedics, trauma surgeons, cardiologists, pediatricians, and general surgeons, we are equipped to handle the most complex medical needs. Our advanced imaging technology, including the 16-slice CT scan and digital ultrasound, ensures precise and timely diagnosis, allowing us to stay ahead in delivering quality care.
We have invested in a fleet of advanced life support and advanced cardiovascular life support ambulances, ready 24/7 to respond to emergencies, providing critical support when every second counts. Our diverse team of consultants and surgeons, from ENT specialists to dermatologists, dentists, and maxillofacial surgeons, gynecologists, urologists, and more, work together with a skilled nursing team to provide care that is truly better together. My name is Avli Nyandega Mariga, the Director of Hospital Operations at Lifecare Meru. In pursuit of excellence, we've set up a dedicated corporate wing to streamline services for our corporate partners. With a proven track record in reducing turnaround times, we are committed to serving you better. Our services are available, are accessible, and affordable to both the cash patients and the corporate patients, and also are using insurances. Efficiency meets excellence at our express counter on the 4th floor, which is a fully equipped corporate outpatient wing designed to save you time while ensuring you receive comprehensive, personalized care in a comfortable setting. From our 7 units across Kenya to venturing into East Africa, Lifecare Hospitals is redefining healthcare delivery, bringing advanced solutions closer to you. Choose Lifecare Hospitals Meru for excellence, innovation, and personalized care. Together, let's make healthcare better. You can reach us on 0733 431 934. That is 0733 431 934. Lifecare Hospitals Meru. Better together.
Bwega murithire wa Meru TV na kinya muthikire wa Kameme Thiri FM tukoina mbere kwa watu echo kagira na watu huu kuona kiambiri kwa tamrugutira kwa uno nkinya tuina mbere kwa watu kinyithanyithagia nguo mwiri kengo tukaomba kuina mbere kwa watu kinjagira bwega nuntu ingi naku tuona tu ayana chionthe tutiomba kuthungutha ruru bwega sana tukoina mbere kwa watu echo kagira kimubango wetu wa rumuri erwa Meru ala tuthiete na mbere kwa watu kiwatanagira na gambi ba kwende ni mubango tukiaragira mantu mwanya lakini watabu wangu kulengo kuwera mbere tutina mbere kwa tukiendelea muno rutero rwa radio turaithirie bagana na baraba thiete na mbere kwa bakithikagiria nkona nchamba wetu Joseph Carpenter rembera rindeni sana thank you very much nchamba nontu wa kuina mbere kwa ukithikagiria Thiri FM ketheka nchamba kambera rindeni mubango ni James Gikunda ni James Gikunda bwega sana James nontu wa kuina mbere kwa urindeni mubango nchamba yekene tena ni mushiri mwingine kumananta cheke massive mtu wengwa ketheka sana nuntu wa kuina mbere kwa ule mutamboni kaume Daniel Amuga bwega sana no tukinyabu kuina mbere kwa ule ndeni mubango ukambira nketheria ageni betu ogorobwe munde tuthite na mbere kwa tukithikagiria na mbere iba kwaria bwega lakini mbere thirikari ino gutire yagana kwegua iri na interest kiri mwana inchi no abobongwa na kinyama ntumara baragi makweba kabari bongwa gutie na thirikari ya kiramd nyambana na bwega neruthire mibango yake wengwa nuntu gutie thirikari ya kuguna renda kumanisha gutie thirikari kaguna muntu kiri mibango yake wengwa hello Faminas ni tools ora wa yoruru ukambira turindeni kethia bonde bara bathikiritie Thiri FM na gauri yoruru tukobwata loud and clear na akambira kirege kumuthuria ni atongore kuina mbere kwa bakiringa sita chiorongo lakini akambira 2027 yake nyetu kaina mbere kwa tukethoranaga erambiru na erambithi bwega sana akambira hai mtu wangu ni Philip Kumanante Chamateri akambira tuned in hadi tamati tunaendelea kusikiza tukiwa na sizi yangu hapa Groli alafu akambira mpango inabamba tu sana bwega sana thank you very much akelekani antubana ara Kumanante Chamateri wambona nchamba yetu mutheti kumana matiri nkethire we muno ni akambira ni kali kanjeru wirutero kali kanjeru akambira urindeni mubango na nuthite na mbere kwa kigira tukantu bange tu barankwa na bathite na mbere kwa bakeragiria gago tukaina mbere kwa igwe tukendelea kuraitha message ya kumuthikiria na murithiri wa Meru TV endelea kwaraniria na tirikana namba chetu chirekio nini ya TV yako na kinya namba ya radio ni 0720880000 ni ugomba kuina mbere kwa igwe ukeragiria na tia gaundeni ya mubango baraba thikirite radio namba ni 0720880000 ugomba kwa igwe ukeragiria na ya TV ile ya undeni ya kioni ya TV yako karibuni sana Kairi tuina mbere kwa tukiendelea na gatu ya Meru tu na njira ya mpwe muno Meru yirawa ni ipindi nyuma ya ipindi bila bingi bwana Jeremy muthenya we munde the former governor na kwambiritie okolea na uchoketie okolea na aranterechia Kamundi kenini ya Kamundi na ona bwa mutanganga ona nkari ni mwanki mbere ma gatwambirie was it right bokore ntubwagirite gukwena gatwaniye na magocha gukwena magocha no mariko maybe the former governor kwigwa agichoka mubango yo wake wokolea kwena magocha no mariko akwena mo kengwa ina mbere kwigwa maybe akirigagiru na tuona kirwa mama utongwa na gutatongana wa ndona murega first gentleman akiuga mati atongo na agu iko kwina magocha no mariko maybe former governor kwa kiendelea na mubango yo wake wokolea bomwe ndenda kuga na njire mbuthu ya kwa niaba ya arume bara bene kuru gentleman akugete mama agatongwa na agutitongagwa pakeja kwithwa atongero ndinyene mukuru na ndenda tongwa pole sana lakini getere gitongero nontu ukeja kutha no chikirie gutiumburie menya kumara yerekerete kithaka gya nkari kana rwenge ituika ndi kuriwie kurega kiwi kimwe nontu no bwajaire mamomba kutha nyate tongero itu amumenyerie nontu no kurigana nyera ringira mutonga murika bwega ui abatumikira itu abatumi ndi mamomba kutha na menyerie kugambu na ndi akaraja katongite kandirona no kanoka thona kiripu yarigwa utongagwa nkona ngomba kumenya bwega ni meakwe mandia siasa nkaragia bwajaire ndienda kuga uni ya mutongeria na mukari wa Meru
as a leader and a resident of Meru County. Yes. Mama kuthithia Okorea. Thaici na tutije atutije atia guti mwago jwa Okorea tukwangia Meru ina thiri na mama kubanga kuthithia Okorea thaici baraba mwirite ou ni wrong timing. Lakini Okorea timing ya Okorea meate siasa. Tera ndiki tigo mbira Okorea ti siasa. Ugwe batu tukuri mantu na ja Okorea ukiburigia ncera. Itwareo mama kumegi itara kikari. Itwareo Kawira Mwangaza kuma kiromba giti kia MP wa Buri 2009 kenda kiaga atathithagio Okorea riria aracoka areja kipindi ne giki atuika women rep mama county irio Okorea ya umire kende mwakanya ndenda kuga atiri ukeja kwithora aguri nja yenu kana nja ya itha wi mwekuru urari mwekuru njeu na no guri ukeja kuona kwa umathina wengwa nukungwata bwega utiumba kubanga njeu kuja kuthithia kiatho. Okay. Koina bitina. Nontu njeu eja kuthithia kiatho koina mwekurungi na koina bitina okwenda kuthithia. Nungwata bwega nontu tikagia nchorobi amarete mewigia nchorobi na ara ati mutani wao ino. Boja iri Okorea thaici itina ngugi kiri mwana Meru nuntu thaici abatere gutwa kanya itwamionere na twarikaniayo tukona kanya ka ntuku ici itigere Okorea etio uria gukaraga kiri thirikari itukugwata bwega miaka 2 na nusu plus miaka 5 miaka 7 na nusu ndene Meru miaka 5 ya mama county na miaka 2 na nusu ya ngavana ituonete Okorea na tuona fainda mothuku na thina ciayo miaka iri na nusu atiku na atue kanya tutikwenda kuungania rwimbo rwa kwaya ya Arathi na kwaya engi ya Kathoriki etha rwa Kathoriki rukurikia na giempe gikurumwa kinyori mu Kathoriki ambiria kugwata waya etho tikwenda kugwata waya ukari rutere kenda tutethania. Number 3 Okorea thaici itina goodwill ino ntumbi Okorea thaici akeja kwithwa athegia antu abatethia ari ngavana na hekanya ngavana no riku abatethie kana abatumanire. Okorea thaici ukeja kwithwa yathithagua nikende chwira muntu ng'ombe thai ngavana no riku na mushugurikire ungi. Lastly Okorea ni njira ya gutiriga thirikari iri ku kureta distraction kana guicwira mairinji nuntu bwa sympathy on the ground nuntu gekarujithania na aru gozi ukari na ikundi biere kurira gikundi kira gikuga no Okorea no mama itukwera no bwega na kuri gikundi kira gikuga atiri mama Okorea ikundi bio biere rira bia atirigandi uririgira gugakara atia so woni na mathugani yakwa na tika muntu athuka kuga kwao kire antu babonde twinabo ndijetere ibuje nchiarie goji woni nchiarie goji east karoe gikui kia mirige tantatu mugambo ni atiri mama na kare na aria erirwo ete akare na thingate koti bambe barikanie imwire tha karungama au mareje ciacene kana tha tirungama kare akiri ukengo kwa muntu uraguri tiga kuthiuruka rwegone tiga kwenda utega ingui kari ciane kiku na utinda kweja kuria ana ndi burimbi burite ari mukamwe na mpengero ciawe. Bwega sana, thank you very much. Murega ugiria kathi kotini ru nuntu bwa mama gutongwa na atongirwe na uga ni sexual harassment nuntu ni askari okay mbere ma Okorea timu bangwa thirikari ugetigania nani ugu kwina magocha mabi maybe mutongoria na ari mutongoro wa Meru kwebumiri na kwambire gutethia Meru atire family muntu akethera arari na ndu nturene mwiri gajo akaranthi guru jo muke cibitari etaga tirito akabua muntu atekara kirikana gwa khairi na arari na ndu muntu amba kuthenya kwe mwari muntu aratega akenda kureta nje nto murume uragwire ndu
umurikanera ina ndona ndi rugono rwakugura na ukaurira ariku tukaurira au Meru iturari na ndu na iturekirwe cibitari na itubui na we are on the healing process to process inemwe kuora bruna ande kurika kabisa itotige kurika no kaire ndo ira turari gesho nonto mesira tutonye temyanke wiri thiri ni nene muno ja county ire onde bajairi kore anto bego jigoro para umire na boga batu te kwenda okorea inyoke donde terete kintu nkarunga mangauga nte kwenda utemya kuyonkinyeria onka ikuinini na werwagi haya kawira ena tabia eu foma ngavana ya gwita nara kuri na chaos no tokarigana makiri nara ngombe thinjirwe neria geta no awe no nkathithia atia inongeta riria ni at least nari na power ya ngavana no tunari na security na thirikari na une bati kumukaria but naru moraia kawira na wiraia yauni na Jeremy kaba no Jeremy pasta atinjiri nini bara tungata motem bishop we tigana yau dikera power ari na gitari ra dai atenayo na bwa gwita na rinyi kuriski maisha ja wewe ngwa na maisha ja bangi nonto mwendio nkara ate anjeria ndo ataunine ndo ekeja komata nkara cia wici tumero ja maiga kura wangi na ndika wiri mwendio nkara natige kwendia natige kwanjiria ndoa taunine kedra nto baigo jibro gyo tu kwenda na tote kwenda gukorea thai tigana nabo kaire chari tera kwa biginsa tu kawira turona ina ntumburi ari thai na we na ntora cia ntumburi nyingi muno cia kwenda gukorewa na cia buri ari ngianjiria buri nyanje swengo ero linga bia makwenu biete kerwa Jerusalem leo unenya jundea leo no une no une jeru na wange no ntobia mabikathi diata bigete kerwa bio na ra umite na bio na nete na machaka nete siramu ira cia timau abokore kedra terigirwa no nto naru kira to mankwira nya utongere bora bwa national government through the Kenya Police iboko na Meru kwina roto peace na peace yeje neo we want to cultivate for it no mwanka to mirimire totemenya kwethera naro twina peace royo tokira na ndwa no to Meru nara kwina ndwa jana umyanke no kwantu ibakwira ngombe katuguswa kathirikari guswa urega kavundo iriko bitine yu utwike tanto weto bakurawa utwike tanto weto bakomerana na bangi na ari kawira no ngavana karekerwa narua akeja no korerea kawira nuje murumojo awe ateja na peace kawira atije kintu betwa peace akeja na kuga oni kadengero theri kanda ameno no twina butethagia eje insight yantu godu nyankoma ira thinga tibai ya thinga tibayo na ne thinga tibankoma na ba murungu banjire ndwa na indo era tukuga batumiru tukwenda kuo itukwenda kuora abura bwega ikethiri yogo mba kureta ndwa ikabokare antu babura barari na thiri bakare nai na thiri tena tutiro no tongere wa mituma ngavana mutuma wa meriri na buto ona kumara jukira thirikari monkathai ameri bokare jabanganiri muntu thikira the outcry uteona harua na wenda kumenya finance itozwe muntu mwana ro mutingo county government no gatinio so antu bara bisi nene itakenda kaira cia social enforcement nari bara bakaranjirene oborie borona mwanya jwa daiji na meri ithatu nyuma yokariata oni mbalite na personally no to bara wengine asore bakwa na bakambira mongera igitarakira ito na ramunya toeta tamusemono jwa ngavana komuikenya ko control ground tokiana oro twania ngari cia county ukethera ito utari antu bara betere musemono jo kwina allowance ya onya ciringi ngiri mwe muntu akona ngarama ekwana na kuikiria mwana mugate kawira bureja ona ngarama ekwire obo kwatere kwewa yonde kawira akirambio bokerwa neni ibo andiki mtoro korana ndiri adirite meri thatu ya meri thatu atona musara na ndogo ndaromba ukararua tv ne narua muntu na dirite meri thatu atona musara na chokero na ndi ana mtu agetagira mbare utinjerene no ntone jewe maybe ngari ije nini akamatwe ronene aka kumukamata ombo karakereri njerene no twatene muntu akuthithia ta okumwa lefti
mwanto orije mira to na mbiusi cia kuria ena mwana skuru ena mwekuru kwa wigo kuriwa ni gukunyua mustreke ni yaga komboleta nyomba ndrondi na kwenda kuriwa stima na roje kwenda kuthithia atia ibe kwenda kuriwa Kawira was so inhuman na ndomba kuga with the strongest term possible she was so inhuman na naratese tanto betu na narua aitingo iba county government ya Meru bonde bari bakaba mutuma bonde okay bwaga ambariria umanto ya okiaragire waku former governor awite maemsi wa county ya Meru na senator Kadhuri Murungi uratari kinyara au dithaino augite noe ararire askari ba inambere kwa bakimwithukagira muthenya we munthi nuntu na rare akuromba rutha kiri county commissioner na inambere kwa gite agirwa nukuona maybe takakumba kwegua ntigeno yumire munthi maybe na tongoria bana irere siasa kana isheria tumero bwa batiri kwegweka okay bwaga kambuge mbere ma pole sana thera na ringithirwa utiringithagwa utoringithirie woni kuona the clip utoe oria brother wandenda kuona clip eu kwe waku anda mama na ritinde cia ibwega mama nauge sasa na ibwega kianda gwethera na ringithirwe ipore muno kuringithia nyakwe antu aria gutiringithia nuyura witikitwo ringithia nyakwe ni abagu utonge nyakwe mwana nyanya kwa kuthugia kurote muringithia na ndi pore sana indi ambuge ujo itukwenda eating time okay itumite araja na itukwenda at least kwewa kanya antu banoka mutuma ajukia obisi ruarwe nyango etikia kwefairu imwinya kedra tona itukuga nae we kanya kenda tumenya kwaria ciawe imbere kantu maita maingi muno ukathithie kosa ria kuura kuro utheri utio mionie kosa rire thithitie kuro atwika ikioro ikite akue na nja mijukie itane au ikite kioro kwa miringa ukameneka muromo ikona kiro miurira itika kioro ukaire thirikari ji imiaka iri na nusu atu tweterete tuona uria kuthithia na kwambiria mantu yayo Korea itita bwega ndiuga Kawira igita ryawe irirathirire na inkwira antu muno batutu aringi kura tuokirire rukiri twaringa kura twatigira arume Meru ni arume bangana MC bangana Meru barabareo Kawira baraba mwitire ngugi ibau ibarekanirie nwe ndiuga Kawira kwanza igita miaka iri na nusu na noke nikenda ethera kuruntu bukuthuka ejo twira tegenira ndario teugwa karaga ujo kingi mbuge atongeri ba eja nesima inyogu raumire na ndaromba ukararua na mutumo oreo nindauga iba eja nesima atiri yontu kethira te mamo mutuma ati turi atwe mainase mutuma katwari ukweri mama no retire mutuma iyomba kuikia makia Murungu kiatumiri agwatia mutuma mwitaru yene amweka na ibwega yontu ntigetwe ngabana mutuma kirumai the former ngabana mantu ya uganga MCA na ba senator ni ntejari yontu imweni okuga omba kwethera na ije nkurugu atukitite ata uratukumenya abagiane ende kambije mwengwa na mwengani bonde banoga umwe na boga kilomita imwe inde wega bwa mwengani kagwatagira kwingene akyo mugambo juja kaundo uni ndenda kuhatiri yes wega tindiri kauga gamekuire ikabira na gutemurira jutenkanya ndenda kuga na nti ukira gukararua Governor Kawira Mwangaza, the former governor of Meru rwaria rwa kumenya kira gikamurea kana gwitangacira ati ni MCA anga ni Senator Murungi anga wa Kaboyo angaru kankwenda kuga atiri muciuragia ati mbue ng'anaga muciuragia ati mbue ng'anaga na nandi narite Senator wa Meru Kadhuri Murungi na MCA Kanywene Amiru bauga twatiganire muruana kanga ngeitia na buri twatiganire ntuku iria
MCAs baunirie kawira kathita iuni aria jathatu no nturia jana na ya tano ri kurita ngugi ukeja kwithwa ni MCA bathuki kawira akuna seneti round 1 arekua eta round 2 atuika kuthonoka akeja kwithwa ni MCA bathuki MCA bataringa kura cia seneti number 1 so narekana number 2 akeja kwithwa ikathuri murungi uthuki kathuri murungi no mwe seneta ba Kenya betho abebangana 60 cia muthingi ubukuga 60 cia muthingi 60 cia muthingi umureka ketha kinya my brother ate mongera ate kwerekania cionthe na no rubici ina mathaburi 63 ukeja kwithwa ni kathuri yake uthuki kathuri nya endiringa yeci wenka ti yeci kathuri yake engire mama kagererie gututirwa ararema number 4 sinetie keja kwithwa ni ethuki na ukathuri yakaraga ni thuke uno ntu ni monokeria round 1 ya monokia gita ria motion John DMK yeje monokia ki motion jojo Evans ya monokia na meru eje kire motion John mbere jo SNDK motion jo ikwa kire njuri emwebera no ntu ndakwira atiri nyombe mukamwikira kwa muingo isitoshe etirenya kotini kaguti ukumba murume kawira mwangaze nyoke guthwa kabugija maguta jambariki kinyoke ya guthwa ende gagwatuka jampangwe miru kinyoke ya guthwa no na ndikire mara tukionaga watue kote bwa kire MCA ba kunoga igwe ba gutindikiria weto wera ruichoka ndie wina thirikari ukabangane MCA bathuka seneti thuka maita jairi ria jathatu etuikete kubua koti weta wambamba na banchamba mbithi bakiuga maromba ijetete bwega na weta mbere etikirwe maguta ibambi shop maina baria bankubu bamami furone bamwitikirie maguta athio makuriba na ndinyume kuthioma no kuriba mara kurumana twere bwega kotiri na ate atwe ucionde chindi thuka ukathuka mwanka na ukundema auga ni koti ya kwenda agwita kotini koti kuga no engero bwega tutethania atiri mama netikirie mwenji werinya no ri gujaga na gatemere munore rwaratira nandi gankondo kwira atiri na mama namenye uju wira kwa kethanu ijo akaranthi ukanora nkariro no ntu karanthi ga utema nandi mama natosheke na nagwatire murega mburi barithie na bendere na bira bia miru bajukirie bare tu akeja kwithwe na kiao na kana kamiru nuntu naugire mbigitwe kiriri ndiewe TV na nau baite gukirwa anga ena matangi magiri na magiri lori ile ciareta matangi ile ciagitaga atia ciareta matangi nuntu matangi jau jaguri na mbeje cia mwananchi wa miru nyamu ni muntu rorine ou ethiore ou egichoka guo mwanka gwa cici wetwo ruji manyamu jaturwe ku abere jari jenu ndagurite ambeja na ndijugie ni bukaba tukareterwa nurio itukwera bwega nuntu bwa regiment ya mantu jau nuntu ri mama nemenya atiri okorea kana cura yawe kire antu bamiru na murombe bwega ndimukario Southiment agatuthoka na agaturetera thina na kare bwega etha tinganira ntumburi na uburiri atirarikia kinya Jesu ataringite bia makunde eragwa ugochi uchioragia ambao morania ambao chiorie morania nambe achiorie na murega nawe murega agatinda guturingithie tuma igamba no jaringi o ure gamba ria Sniper ri kotini kinya ri otongwa na u akua gutonganio meno no kotirigeta o ure gamba ria kurega kuria taxi iri kindanagwa irenga mwana wetu Southiment ntoiti iramuraria mpione irenga mwana ongi ura umwaki na bau bangi magamba taje na thina jakio nuntu bwa kana arume ketha ate kumakua ni gamba ria Sniper ate kumakua ni gamba kawira mwangaza bekirite mwarimu ritumirite mwarongi no kawira ria kumunyamaria atunyonja na achoke aturage kotini akeja kuthwa ati utemuka ni gamba ria gutuika ati Sniper atio na kuroneka gacauririrwe kwa njeo au kwao na mantu ijo nthema na gutigwa kwenda umenya akeja kuthwa ati umaka ni gamba ria nthakachie tugutura chingirie MDF makiri ng'ombe kuthinjwa magamba jagatumakia na igamba
nuora ligiano o urira nukiro ria ura bakana kinya jo janginete akamaka na ndi tukamaka ibwega sana ngwete to TV urukira muno mantu makonene na former governor ni lero chiemundi ngwete ya chikarire boikarire mwira timba ro tuwatia twetere nuntu bogo gatuwe nante chia Central Imenti kiongozi kwetherera kwina ndeto ikuthiuruka muno gwitwikaga speaker na promise tugitekea PS na thirikari nene lakini kwina bamwe batongoria wegatuge mheshimiwa Wantereira mheshimiwa Kirima na thie na mbere kwigwa agitampa na process ira watweka na rigerie maybe mheshimiwa atweka PS na arora ndeto how to is this ndeto ichagoma na wewe ichagoma maybe maybe mheshimiwa akorwa na speaker no tubwa 2027 kana mbio yangu exactly kuendelea sentiment oni urampombo kuweta teto eu kore ori kinyanke ranto urongo bwe matuko na umana bunyoka bukunekira nyongo bugatura bume anto bonde bamenya burare uma bomanto itwari mubire nejo mheshimiwa seneta Kadhuri Kariene na speaker aronga makirengone na ugakirima no rarigiriria wagitekia PS ndaigirwo ndandi kugoruma simbere akugana lakini yewe Kariene kandare oningwa na ndende oninde tanonto party mzuri tuitangu na kirima ndepiowe na uri kirima na ata watwika speaker akuigo waregera ai wagitekia PS kirima ambori kiure kimwe ambori amongera kaberia oya etigania west na redistine ya PS na raerwe yonderete tigania west kuga kaberia kaewa na ndi ndamwirende menya kaberia ta complain oro complain no ni ayubura complain ambira ngo ndo kwira atiri ndingenda muno ayubwa PS na nya ethere na gitekire ne nkuruki no ndogetekia jamu abothuguchi imano abothuguchi urathiata uratetheka nethera gwikyo kiumba kureta ikareta abothuguchi gikikia kenyengi atu betu abothuguchi batethekera riku batethekera u ambira kwensi ndari muntu wa mbere go propose ndekuwa ayubu na kwewa okumo second kuga ayubu na nenkero gitekiu na ndio niko twekete kwa rokera watweka inkorega ayubu na nenkero gite na gite binya teni peja na ndio ja unayo ja kondigaria ana arua kindi kino kali ya bothuguchi na arunga mara ayubu yoni ndakwirite nyawa pora gite PS na ayubu ko gwitora wetera watweka to gutegerwa na dimensions cionte twatweka Meru twena CS o national government Meru twena PS batatu Tharaka-Nithi ina PS umwe Tharaka-Nithi ira professor Kindiki ari deputy president umite ena apa andia kuwe mpaewe PS ungi kanenkerwa ina PS yo Embu ina chair wa UDA party Cecily Barire ina PS yo na rewa tukameru PS bwana batatu na kwena in fact engira aja na ira no akuya ba ukethania na Ruto na nande thirikari ira ira na kwenda kunyangwa kwe watu bako broad based ira na kwenda kunenkerwa watu bako gutonyia kimbio ke thirikari na ndi bikeja naja ba nani ba ku promise i professor kana ira iro kanenkerwa no kenda nyangwa ona cia guthithia no korirwa Raira lego atwika kiama kio kina majority parliament na watu kenya majority linda ite ari thirikari ragarurawa na nandira ira gakiritwo na njira cio ndego kira gwitikia kunenkerwa ura thirikari te thiata ura nani ate president ate overthrown no tunataka majority geta na ate president minority na president ore kuna ndo aingi kwa njira ya uju au nio Ayubu speaker wetu gitekia urire na narua thank God Professor Kindiki na kiriere there na me put in black and white na uga tekirima no tokirima no karikia thone kirigu na Ayubu no karikia thone kirigu amwira Ayubu yonda kwirite na nande karo au manto yaku no gutegera na amwira he is a great man tutekurega Ayubu is a great man no to nyana ya speaker in county komeria ndo area with standard governor na challenges ndire bakurugita guja kurara nya sembure ku impeachment manto ya lataje ya musetho ne thietia sembure u na njira ya onto murume buru but nande urongo ibunyanye cia sene no to nyoke thokenda gitekera ndi nakyo kwa bo muno ujite
as a gentleman ukabona ndi kurunga mayanto murume koromba gitekire ku giki utogarika utotepingwa kwa siasa tu ile era ni mpomani gotamu siasa tere o manto uteno kirema intafia na nini uno ntonarwa kirigena na mukirira na wakirema uteno buru agwitafia na manto jariku uteno kumanira manto jau nango atere mongera kanywa kau kare okawe nyethera mtu ena kawe ngutu chura go motori na woninde motori wa Centurimenti mpumete Southimenti na nyandi kiri utongeria bwa Southimenti nyatha nte pie ja mongera nte kuraja na nawe ikaraga na agwa muchemanio ne jo kari na kiri mariku speaker Ayubu Bundi ariku na professor Kindiki uni tutegene una bo mikumbune na are deputy president ya ukari ndienda kuga gitumi mbonere ta kirima aukiriwa ka kirima gutea kuma ni urana ndi are Ayubu aterete na are ankumuromba mwana Solomoni ndaguchuna ndakuonka kinyoke ja kuthwa no kwendo juria kuro ambo chugurike oka omeri etware thuku na yereke nontu kugaga chonko bauga hivi ontu anga ndog give it a band name na ndi nyoke ya kuthwa Ayubu na kwenda gite kia MP wa Centurimenti narungame jantu murume na andikire interest chia gite nontu takwe magoza akuthithia tagite kia botho guchice kana Centurimenti kithimina ria muntu egite thimina gastu kambia indika muntu kujirwa bitio gwero na ndeu ni ore gwanka neno ntugutikithimina nkariro cia muntu akibange indi akambiri orongo nontu Solomoni mheshimiwa speaker Mr Speaker sa anari muchoreo kwa ndi Jeremy MC kuma nkubu kana kuma mirwe mugambo ni atiri mwana oba urongo butiracha gwa mbere mburi urongo butiracha gwa mbere kiuria gya kawaida kiri mukario miru kiri manya akinenga gwaro etho akengo kana atingwa no nyamo igatarwa na ithomo ni returning officer ni makosa jari kujethwa jario Ayubu agituika PS kiri mane achare rikwa gwita bwa mbere PS yu ni janyororo ya kuthekera kirima Ayubu atamuchumbure no ntwagwe na ndi agwita reka kwenda akamba kuma na areja kuringa kampeni that means etho ere advantage nyakire kirima no ntumbi ndinganie wemwe igukurwe ya itaitwao nuko ngwata bwega nuntu akumugwatire riku iu na ndenda kugara Ayubu aterere ni kumba kuthekithi gwikira kirima njarene irio na akimenyaga mwene wa mantu akaumira na rwari professor arungikire Ayubu mbere antu Southimenti na ndio takwine kwiragwa nonto na ninya ndi bochoro thirikari rero kinyetha twari bacimio tukithurana ndio ndene ninkuerewa na tuonora gukari na gututi ukareo kinya katharo ndawa na igirwe munene akiuga amuria atiri Ayubu si augire siasa nitiga gwikirwa kina araitire amurunge kamwira mweji Ayubu ugateni ndakwirite wa purai nteto ngugie PS ioni kanda akwirite kwina uthuku toga gutionto utugutuika kamutumia ari akue kaumo kamara ningeri machiuma na ene twakinda matukaunda tuigwe kiuma na ene hamuria na wathithia bwego gwita interview na wathithia bwega buru gwita interview benda endelea tende bakumborana menya umburi bwa Jumatano kothika ira kalirice ni igwa ndi ura umburi bwa rika babe bagatuliki bakauga ndinje kiejanwa bagukinyania kithiorone ere sana gitumi amwira methere bila binenkanairwa unathithĩtie bwega kĩrĩ kaunti uthithĩtie bwega kĩrĩ interview na mantu jonde methene gukinya methene igutwa kuthinjwa kwatuka nyamu ni ciuto marietwa kwethwa mirwa ara turi thairi twina kithigo na nani tutumba tutitikiria kwirwa tutunywe kenda tutonyithirwe baberu twauga twambe tukarie kira tugwe na mantu jare wau nyamu no ikwambamba erwa kiriria na ngugiu ininde nae akeja kwethwa kindiki na nori na uriko na tikirima na ugira nuo wineo Ayubu akeja kwaga gite gia PS twirane nima na atongeria ba Southimenti turi kutwinde baraba ukariku including Dr. Chandra Kimweti mujumbe wa Southimenti na baraba ukariku bonde batigire bera kinde kiatiri nogo tutegete kinya mpuruntu aburi amwirira nogo tutege kirima ati aririe buno ndu no kirima na ari akwethua
kiruke kiria kiru kiria kiarire bambe metha giekirwa mungi jumui kiria ki muthirinyo munene joragia mwanki na ndi kirima tearirie bu indi kirima uteaku makirite to cia Ayubu na OPS na maimbo kama hiyo. Ayubu na rombe giti kana kare na kire nakyo nontu yono mutharime nambe ari kana iki tukumutia namba 1 nja mutongeria ndene Meru itugutia Ayubu indiri kambire Ayubu mwana Solomoni mwana obanya mera uraga muntu nirere thanine na ndi nontu nyama ire murire kurire kanywa nontu ikambira nyama tejare akigwa kwinere gwati ire tindika ire okendo yukiera umenyere utekariwe nirere thanine ambomerie bwega cienene no kubicio kari nene ciambiririe kuthwa okumo Central Imenti nkunia ejire utandikirwa mikombone mwini arauga atiri kaba mirigo eturikira buri ndagitatia ndakumenya nandi ndiuga uju isarakazi ria siasa isarakazi twetekanirie ni atiri mantu jamwe yate kwende nya kumaragwa ni onto bwai ankori atiri ora we nagyo no wo kwenda kingi akorirwa kuwote gwete kira ke utoma murio uri mwana wa Solomoni no chibika mesta chibika cha nakyo ongi mweshimiwa kagukara ndithugania bariuga atiri Jeremy bakaugana nditure inyatue itochwerwa muntu ungi utibo babe nakyo mwana wa Solomoni na gitegi kinene speaker te muntu munini ndithugania bade bakiro baigera muntu tegitene ona giti yishe opeziri gi siasa nanto abaikaretie ndauga ujo Jeremy akugana ukali no Jeremy ukali spectator ate ukali participant ni untu ke manto yo jonde utio antu barorwa maoni no bo bakwirana na bagitatia bachokaniria ende nkauga atiri yonto nabu te borira nyomba butioni atwetere bobu kaumara. Thank you very much. Okay, go ninchamba wetu wa Eric. Eric aliuga mitanara nterechi Abo Central akauga Abo Central incoming MCA Steve Mwongela representing us well. Salimia Mwonge hapo akauga Abo Central incoming MCA Mwonge ameongea vizuri sana. Okay, sawa my director akauga kwale bwega sana na tukeragiria mantu mabo kidogo mbere tutia yano tunde na bioria bigana na bia njamba ino chiri chengere kulitigana wende the last time da hostete mheshimiwa Kirima nda hostete mheshimiwa Kirima I think last year kwina mantu magana na thite na mbere kwa keragiria untu bwa mbere barabara ya kuma Mukoyoni ndiga Mukone Gasibi kwenda mwanka bwa Tharaka bwa Marimanti au barabara yenu na kwaraniria na mujumbe wa Narora wetanga Murugara bone bura bakathira. That was back I think last year nda usite mheshimiwa Kirima au mantu makona stima hakikisha pia kwena connectivity maybe no tuende kumenya so far so good mantu mama kinyete ku maybe barabara teno ya Gasibi mwanka Tharaka ugire nara na iti wontu komaiga ikyo gituminaga ubwa goro yana yarimwo ithuka no ntu utimenyerete maiga muno ntikumenyakana na achuire namna ya kwagirithia barabara eno. Thank you. Deto te kwenda kwairania tumera mugara muwe na kiumbe na rueje tukwaria Central Imenti ukagera drone kuma mwitone kuna muromo ya capture biza se Central Imenti bisere koretera ekeda kwe drone ekedi igitara libondo nekeda korengia ekedi igitara gitobu imanyara to asoka nya kuraja gikiruginto mugeria gwitora kantare baba ya kuyaja the immediate former MPs bisa cia ribondo bisa cia gitobu imanyara na cia kirima imwe kwaje engia bisa ucio ndo ciena moyo jo munene muno kira jumbe bonde bara batarwa Central Imenti kirima kwina aritete Central Imenti ndogo imbije createx batura no to cia sene muntu akarai kararagwa na mantu ya maingi but o mabo mantu ni eti kirima kwiyaritete Central Imenti na kwina alame kinyeti barabara kuma Kasibi kwina mwanka Tharaka muntu barabara wito wathini muka Marimanti nara
kwina mujumbe gutwa Gitonga Murugara na kwina mujumbe gutwa Kirima na thaa ina twina Mbati kwina deputy president barabara yukurukira constituency yawe back ke former regime ewe barabara unenganirwa niyo muno through effort ya combined effort ya Kirima na Murugara na surveyors beja bekirenya beacons lakini ile tuanze siasa igitara siasa na kumau transition ya thirikari thirikari ruto etonya na no kuona kuma thirikari ruto etonya kwithite kwina stoned project nyira cianjirite marata jare jerene ngugirungami but now kira ora imani round nayo nyatha tutira razi na mheshimiwa muno mantu ja barabara eu barabara ja kuma kariene kuma kagoma gwitia kariene monka mboijero na kithirone contractor ora bari bakuma site na robe site na matingi baracokira njirene so we can see area of right on the other side of the dark tunnel ituko kinyewe makandune nandi ikethera kwina mikakati kuthithia atya ya kuendelea mantu stima onda ja moderate person yokumboria mantu ya stima raja data settlement no to mheshimiwa Kirima na taskite na ngugi una amba ofiriri kome coordinate onieta arobe mantu ya transformer atiga na mbeko arenya nano auga stage fulani ya kinyera arekenda muntu okuonia antu urageta dingiro thimu na ndu makuwa rimwe ndingo thimu atwa mheshimiwa tumetafuta mheshimiwa na mimi hatujampata no twembunge atumbo yuke thimu mheshimiwa na tumbo yuke thimu na yeu ni sababu utigane kana thimu kona ariku na wo na ninkaringura kero kuna iri naitwa iri marito ngerwa kabera uragukari na imbie kwendekega tukaranidia. As we speak today, tuina area ita Wakamaende ina factory, coffee factory. Tuina kuthia kawa na disiri. Na egoro ndatinda musemani no. Transformer iguru. Kuna area ita Wakijuene. Kuna kansere au na residence by area transformer iguru. Hiyo itera kana nira twekirite thai gwa karaini njero na gwikira transformer njero. Kuna area ita wa Muthithio Kirugu egoro transformer ni rekirwe. Muthithio Kirugu imwankene yo Tharaka na Central Imenti opposite kauthene utonyera kiamurike ngwa na nyunjuri na ndu ona kauthene rongoro na gonto ko nya barabara mbagura cia mujumbe barabara ingio kabore we yeto Muthithio Kirugu batemenya na yeria yeto Central Imenti aringi kura ba Central Imenti ende batesti ma egoro kirema na rekire transformer no egoro thai as we speak kwira weria itawa mbau churande ne au na arua makingi na arua ija igukirwa kuma last week baranjire gukiria makingi no bakira waya bakira transformer kweria ngitawa churava ba Kingangi pasa Kingangi ndene au na the same case kwina area itawa Gituri iturathire survey the other day na yongo contracting go inspector ja ND kwina area itawa Gachuku the same case turathire ni survey to expect contractor gonyate survey iwiri turasaina the other day kenda contractor kuja site to ina transformer cia last mile existing transformers no to kibakia kuja augire every primary school is connected to electricity na rĩu stima cia rume kuburuka igakinya skuru etege kiro skuru aki kedra we kansera au ka benefit ya kundu kana negative nyete nayo ende keda transform skuru aki sabite tuna transform jeu siena ntobairi na skuru patatu na skuru patano na skuru ngoroke transform 25 let's do it surveying yasio kenda iri esiomba ko maximize itadia igereku itadia iriu contractors already banekeringugi Meroad na China Power na wo turatiganire na wo twito turaurite na ri barari wa guta China gutugura kenda baja kuthithia ta baja kwanjiria ngugi makingi jara thiro inspection last I think 2-3 weeks ago interview ma China biaja ngugi uno to transform ile ori na China monki in distribution yake no era itawa last mile in distributor atobeto bedreve na bio then estima toka di transform ayu iunda kwera 25 na hiyo ingeto kuthithia hiyo njero cia rereki area rede tigere centralmente tena stima edere nkai mono na nyongo to gucomanira nayo mheshimiwa na guciombia ku lobby for the transformers tona to connect antu wetu yeah. Thank you very much. Maybe kiweke muthiembera muntu kumaunga kuri thioria bikone na abo central pero tu mago imbio ina thina gatiga centralment na Tharaka imbio bukurania mheshimiwa ri njereire kwathukite gukutira ati kwena thire guntuko buri aturi wakagita kara kwethira kwena kuje ngukuje what's the problem ora ukari
te settlement ina thina na Tharaka Tharaka ina thina na imenti nonto including South Imenti including North Imenti nonto eta con ng'ombe muro naria ina thina Jericho including Igembe South weta na banka na irete na Tharaka still kwenda thina Jericho kwenda thina so te nya imenti Tharaka ina thina na Meru nonto kote mo Meru igwa no right mo Tharaka na ote mo Tharaka igwa no right Meru Tharaka beja gwa tunatoka ba hospitality ira yagirite twabakaribisha na kinyethere bia kuthugurwo twabathuguria batu turi to very welcoming na awangwana Ameru actually turi angwana but imbio gukinya muntu wetu eta Tharaka tionto rugorari na gasagase yu barabari bagukuruka na ngari betete thokone Tharaka na marigo na into bieto bia munda bagukinya no gwatwika bari bagwatira ripoti ndwani ukire au kauthene no tonto ibejere ukura shindire wakagwo ebikibiki imagine shindi ebikibiki na ira kwa settlement but antu bari bakuja bagakura shindi bara bagukira advantage bona bane imenti bakuyite thokone wetu na gutwika ndwani ukire na ninya thokone gwakarire na ndwa into biathiriwa thokone bira bigute kwendo no tekuriwa which is very wrong no to mwekururia agute kwendionera mono ebisi mwekururia agute kwendia at least omba gukiria economy na nyango omba gusie establish but yo kwejo kumurira into bira nya capital ge kugura tenai atenayo ondo wibo thukumo no ni finance no te muntu itaraira muturi no itare musore ogatiga Jeremy twankere na waja ngeta guswa muturi oro next na musore na next na but muturi murungu gwikirite au batu twankenwe imurungu na Tharaka Meru na Tharaka bankenwe murungu na tiga antu ba Tharaka ntida bakandithirwa civic education ekono antu wa turi beru te bangi bukareterwa no tuthuki no kontoke datu thuki twathiere ta revenge na tanto wetu bakithongo tea factory bakurawa aja na megwe chamburi itendo kiri kithukuru umuciari omuntu ogwiswira no guswira family we akugiro mwiri na worai anto beto baringi mwira na boka watu na metete toka revenge ogo thwane njere ne baringi aga Tharaka buru kuringi thuka anto biba menye tete batu amero aturigwa katore anto angwana na mujumbe wetu atemenya no insight anto mujumbe wetu Kirima imothomi wakiri na reje sheria agaitangugie sheria akadinga ta ofisi iria ibatere ki sheria nuyo rawi general sheria ne take time sheria menyate kote ya kuruma kureact na arua umara na rungu weta buru abodirania sheria ne take time but ingute ke is doing the right thing is raw ende gakinyanira menya bwana Pamenas kanywa kareka my brother ugwe ona izi ora wizi uni ntaga nkona jeka kinya tongeria barabari Tharaka umo wawari mweshimiwa Gitonga Murugara jakate na goodwill ndi mukari wa Meru njiariri Meru na twakurani na Tharaka kinyethera jojo kwa imo Tharaka nimbonaga jaka antu baria bate na goodwill kethira ni baije kuma nthiro mbwa kuma muitu turekanairia muuro mugu na muntu ondoro chiari kuma egitharaka urobe chao na kuma tangiri namba 4 na iziara muimenti na Mutharaka batirimanaga ni muuro mugu au ni o maburu muuro mugu na ndino ntu kuma muuro mugu kweja mwanka aja tugutirima ya South Imenti utirimana gwembeti no kumenya uri mbeti primary kuma hawe na ngurukia kilomita ngurukia 3 ukiuga wakinya muuro mugu lakini sai ndiye ya kanunga kinya Chibu bakirwa cibitari bakaithia Chibu anenkerwa bigibiki na mano bakethia bakaithia na bena magakugira kura Tharaka gwa Gitonga Murugara na atebera atiri turiuga huju ni constitution ya Kenya itikairia muntu no aturo na rakwe tutithina ya kariba imenti Mutharaka na mugunda South Imenti kana Central Imenti kana North Imenti nuntu inyamu ikuna gurite ku twina gikuba gurite mitungu Mutharaka ojuri ni atwire atiri nuntu uri guku oja uri mpumba kugura mugunda kathwana kana nkagura nuntu kwina ngabana na nangi jukathoma gataitwe kwa yuthoma Jeremy Kiogoro mwebia ndo muchara bara batana mbeje cia kuthukuma jukathomaga juri kathwana jutechinchia juthoma imenti kathwana jukathoma kathwana section yi
nimbie gutuma Mutharaka igua akithinjwa gutuika we ari imenti mugunda juju jutho rasimi jukithomaga anta mitambo anta muru nkuene mitungu na choka karana system ira iriku na bwa muthia Mutharaka nero atiri into bienya twatigire nchege into bienya na biotheri tutigire nchege akare imenti tukare na thiri coexistence in heshima na thiri coexistence ina gitio uria wina munda rightfully taito ni thomewe turikanie turi ankanirana uria thori ndeje uria thori cendia Tharaka uri muturi wa Kenya lakini mukae kwa heshi Bere tu my director nkarombo mbongende kiganona nuntu ndina biuri biganona tafadhali my director mbongende kiganona nuntu bwa biuri biganona nuntu bwa time ndenda tuthongira kiri biuri biganona bira biuri twaga ugu gatika muno ndi na biuri tu rutererwa bwana Jeremy na ugu kogu tukaina mbere kwa tukibira kidogo nuntu nkuona ndina antu baingi ma bathite na mbere kwa bakimbaragira ruterwa ndio na mutwiri kumana ntechekia muri aliuga salimia wanabonda wote na akauga huku barabara zipitiki ngwetie na yake muri kwa mheshimiwa okay akalilia ontubu gatuye ngwetie kwali muno kambambirie nawe mheshimiwa Kathara na kuromba gitikia ujumbe 2027 Mheshimiwa aliurua imubango uriko ibureko bobo nene ayete kuruthira akari ba Centrimenti Southimenti sorry kwina thimu ile agontie kana bwega rĩũria ibureko bobo nene Mheshimiwa ayete kuruthira akari ba Southimenti na munongurukia kauga twanete akeka bioro ino no mibango akaretera akari ba Centrimenti gikukiuria namba imwe kiure kingi mantu makonenie na ana banini vijana aliuga ana bengi batina ngugi kinontu mheshimiwa wewe na goodwill na kariba Southimenti atakubachwira ngugi bantu awaka into taibi bioro nambi gikukiure namba chinde na kuwatina bigano naga kiongozi Franklin Kinoti bwega sana ntubakwe we mutamboni kiure kingi mheshimiwa aritethia ata kirimantu makonenie na utongoria bora butagirite na aronte Southimenti tiame akago kwina utongoria butagirite lakini no yoga arithetheria ata gutigira ati utongoria butagirite bukoina mbere kwa bukithiraga muno kwina kieni kiandege kiritwe kina mbere kwa kiaragirwa ugu ikino ntu kieni kiandege igotweka priority whereas Kathara na kuromba itina ati kwalire ndeto ino ntiko ka watu ni bibi bionde nuntu botem ya kiambere woria Kathara na kuromba gitiki ya 2027 Kathara na ugete akanywa kawe akaromba giti kwogu au gutina doubts yonto ikanywa ka ugete ako nena biria bionde baraba batikoromba bethera benaye nena constitution laite muntu kuromba giti kira kugitatia akwenda kiuria kiu kia bire imbi ejete kuthithia ibo bwega mwana kabwa onairwa riko Kathara inya ndalomba ukararu antu bakaringa thimu aya ukai mwendiriro tetwire ndongo no kuri wena kwenda ritho indi inya ndongo ekeja temio tithina kiwe jaute manto yotinda kwirwa kiongozi imanto jayome tukurwa manto ja ngugi yete kindonda ndugu kindonda giki nene ti Southimenti yake ikenya mzima katwarie manto wangu ngugi yeni orangwe njire nya president yakwa ari ande na roreru mama mboga na roreru bonda na ande ikazi mazu ingugi na ande ochira ana ome nebo kuona ora wamba buingete na bareta bageta ndego cyo bakandipotwa kaire na batumirite mbese nyingi mantu yangugi Kathara ona chance na imbije naturite atubaba ingi ari agukinyia njara yawe which is ibwega na thimu ikaringwa ya kwina beneficiary baba ingi bakurukite njara cia Kathara mantu jakie ni kia ndege gikwarirwa bwana kiongozi
mantu jaja tikadhara waritie kioria kiu njereme kiu ikwarirwa na getwikithwa priority na ta kathara kuga bwake na ta tutakwigwa kiaria kana ka kwenda kinyawe kienieke ibwega giatwikwa priority no na ndi iyo priority mwe menya gwaku wena timetable kuruga na riritie na inya wonde mukatyo Southiment kwina into bimwe bikwenda kuthithwa na priority jonto piwa kwariria kwi mantu jamwe jomba kwija nyaja karunga maja kebera jange nyata kwenda kuga ndende ukuria uyu ugo kethira wina mwekurunja na wina ana ukaira rukiri ukathithia mantu jaku uturitie mwekuru na ana urothithia nukuona mantu jau njau yakenderea itendera kiuria kingi uwe mukurunja nutigite mwana yate ciruare cukuru ukaumogeta supermarket ukagura baisikiri ibwe kubuwe kugura mweje ciruare cukuru kaiko mugura baisikiri obviously nende mantu ya priority akieni yeu inyani kuona itekirwe na njirere bui kiutokyo Southiment twendaga odho tukare kienda indi nkuria u imbiera kamatwa na ngari ya kamatwa bikibiki ekuma Southiment irarema yeta guchirwa ndege kuko ukiuria kimwe nchokerwa bange bachokerwa kiongozi kune yes okay kia bigoro urirwaga gwaka kioro biorwa gwaka na yo mirandirite kuretera kariwa Southiment ora kaire ngochokerie ngukudhure tiumanda kwenda ndenda ukuria u na ndaromboka ru antu bara bategete baringe thimu na bauge ukagura munda no kenda gwaka munda ne yu imbi gwaka mbere nyomba kaigoro ikioro kenda okirete nya matirio nya bara bagakabona kugitatia agwitetheria kingi ntikuona imbi kuruma muntu donto kioro ge gwakwa u kadara gwaka kioro u wanu ateja gaka bathroom muntu uma kioro atonya bathroom ku muntu igitare awe na itewe na ndugo uju kuri untu bumwe ndwire kiongozi utumba kwira muntu atumba nguge utamwa nguge muntu ayaja kwa nguge ukona kya kagitata akomba na ikadara ga uromba nguge na ndi parabe na thina ibatwaire nguge na bate kugitata bakurita gutumba kuga muntu atikumba nguge no tigitata utimwete nguge wega sana thank you very much ngwetigia biore bia bikore obigana bano ntu time mbere ochokio ku watithani na biore bibi why MP Mweti failed to pay his work ikinonto alemire kuri antu bake kwina rito rinenkana rito agontire weta na auga enti weta rito ria muntu ura utwika no mo bara batwikire bati bare na bangi baingi uyo aririkana ari muntu wa social media ICT nyuma ya mujumbe gutwika mujumbe na aragie kuingia wirane bwake rito iri weta lakini ntire weta watera wago kwina kiure kingi ikinonto wanoyo na uriti auria ikinonto ethire twage prioritize Mitungu airport whereas all feeder roads are worse and people who voted him cannot connect even a highway itself. My director tafadhali mbongeenda reka noiga naona tafadhali ndekirie biore bibi my director tafadhali kiure kingi kia urwari ikinonto athie nambere kwigwa gikurukagia bills mbunge aya kiure kingi kiriaga ugu bwana MC kiritwe mheshimiwa thuri athi kumama bunge kana ikurutira antu ngugi ntuwe nange antu bakothi kwa raisi naonekanire mbichani ya mami no bakothi kwa raisi naonekanire mbichani ya mami State House babange tongore babange bakiaragia wena mami mheshimiwa Mweti kama mami arutetwa thi kuruta ngugi kana ikumama ria antu arume bakiretera akari wena mami wai aya ke mwisho kengo watithani no nturutina tha my director na mbugithirie muno agago kwina onge uretiaga waulize mbuge kiki abantu bonde kana waulize kazi ya MP ni gani kwa bunge juu hawa hajawahi tetea mwananchi ila kuniongezea
kuongezea mishahara, kupitisha adani ile airport zote na Kenya na SHA na SHI na Chiondeni. Pia waongee ukweli juu tutatafuta nafasi ya kuongea itutoke. Iwega ndienda kuga kila kitu magombe. Okay, wale ni utia nkulia wakinyeni maybe mheshimiwa alireti mantu kwethire tukwina issue ya municipality South Meti maybe ukawetero ikinyeta ku story ya municipality to mheshimiwa na alireti mantu makoina factory chemaligo kuthondekaga nini bado story ya marigo ikinyete ku thoko cha marigo ikinyete ku tukirekire tafadhali nuntu bo time kengo mboya kiongozi kidogo mantu mabo central ndio na ndina ntu bengi muno aba kuga aguno tugendereza kinyete kinyarega tafadhali my director ndo bongera likatu iboga ndi tuganye go summarize mantu ja jonde ja tingatene kiri mukali na muthikiria gento kia mbere mbuge mantu ja kieni kiandege mantu ja kieni kiandege ni jatige kwara irwe ja kieni kiandege kirachimbagwa igita ria Dr. Chandra Kimwiti auria ba kieni kiandege ni atiri Dr. Chandra Kimwiti na ro ntena miaka iri na nusu South Meti ya kuthura jo imwanga jo latu jo lakwe kuthira giekirwe ori na giekini bau kenda munda juju tengo juto gwita wa kieni kiandege Dr. Mwiti wekiteo ndege iragwao akeja kuthwa ciana gwao bau bari na kiroto miakene ukiareo na munda juratengwa na jurakaro idwa ile responsibility ya mutongerio ryo ile njira ya maendeleo kuthingatiria antu mantu jara yari ja mega jari jegita yao nontu kieni kiandege ni giatwireo na ndege icia gujagao na tichanjira kawekite kinyata ari mujumbe kinyata ari mutongeria kira gitumaga antu bathingatie mwanka bathingatie miunda yao irethwa ni na yari bakathingatia munde mwiriga jwao ikenda betho bakuthingatia bira biari biao na rira muntu Chandra kauga kieni kiandege kithithwe mbecha ira thirikari endi itumahira kuthithia bieni bia ndege tichie tumahira kuthithia roji tichie tumahira kuthithia barabara tichie tumahira kuthithia cibitari tichie tumahira kuthithia thoko lakini kiore get me right ni priority tutagwa priority tuchandako kuthithia okay tuendelee nirira weta kuromba into kirura wina bio no wete kwa muntu inyo karomba ng'ombe akakwira ari tafadhali na ndio nyaka ja wote kuona no ntu nwe uromba bionde bila biomba gugutetia no ntu muntu inokea ateme ange kuromba ukeja kwita kwa muntu mwitonga uromba ukaromba kinugo kia tigenke no tene nyama kingi ukaromba ngari na ndio tena kwa upaka no ntu ni mwitongo kathima birakwe thirikari itigagwa na 85% yotonga bwandi ikaga 15% kile counties kwina makosa jari kuja kuwa gikithithwe iciuru urege kuthithwa na ikipia urege kuthithwa na ara nangi kwa baba bakathithirwa ya strip ya Bungoma na nangi yetu ya mitungu ni choke ura yatwire iko makosa ga summarize number 2 manto ja ngugi kira kimataga kiri maisha ya mwanadamu ni kuthithia gintu gitagwa infrastructure no ntugutengu guikaraga ithumbi kithumba mbuti au ugetonengerwa tutwire na mheshimiwa kiraito murungi ari mento siasa kiuga gatiri ukija kunomba ngugiri ambombire ario miene ombira ka wapuraite gwo kwena bido kuthuganithia mheshimiwa Dr. Chandra Kimwiti ni muntu thithagia miundo musingi for example nikenda South Meti ana ba South Meti bona ngugi muundo musingi wa kwanza jure arungikite ni ku make sure administrative units ile ikirieta ira warie kana ciaramagia South Meti ile in place for example ndene ya miru thaici rire antu barathuragwa NYS ba prisons na ria bakathurwa borichi ria bakuthurwa warimo South Meti katesi and Dr. Chandra Kimwiti bari thurwa times 3 nontumbi igoji sub county ni operational abogeta sub county ni operational nkwene mitungu ni operational twanenkerwa arimo kirengugi babu kwenu na kwaba mwongera bakiona arimo batano South Meti irona bibutini nontu bakugauka kutio bachoira ngugi nontu tengugi karaga ithumbi infrastructure ni achiumiritie kende karabwega support the government ndiuga ni nteruira kathara indi gankoromba atiri kinya baba kwa kathara na gwaka bioro gutema kosa kuthi no ntumbi kinya kioro no maendeleo na yo tumira mbesa kankuga thina era tukuona atiri
buria tumba kwenda kuria ukeja kurikia guchindwa antu akwambiria ndwa ni tuone mentorship jera tuonete muntu achindagwa ari muntu kwenda uteithia antu bao akiendelea ubateithia tutina thina na nteto yu na maisha isonge twauga ajira for example kendo mena gucwira antu ngugi na kuthuganiria mbewe mbithi ndiria gwatuikire nteto yu bukwira na cia majua ngaciambi kenda gutituika haba kuigwa bati umenyeka ajira center ya thirikari katese ya Dr. Chandra Kimwiti yegoji ni operational ya kionyo ni operational ni jete ingi ithatu cionde ira igwikirwa ititha ici kenda icituka operation ni kenda weta na cia gwichwira na ugwa gwita maju utitho go gufura undwa no thirikari ni gwikirite mwarimu kenda gumenya kumu twende faster wauria mantu ja municipality jwangu buri no tikariga no kwenda muthaka kurwo na butirwo ngugiaga muthaka uguo kwirwo na butirwo ngugi uni ndenda kuga withothe authority kinya gutuma mushara muthaka uyu akwerekana arerekana abutirwo ngugi ate muri mushara ndenda kuga ati tugetwirirwe ni kindi kina ndo tumundu ayekaya siasa na arete batere ndiurio kaya kutho winera ndure akusa uthimentiri go gutinda gwite TV na tukwariria Kenya yonde na obichie sa uthimentiri na ndiuga no authority na adu ankalindea ja communications officers authimenti wa ofisi ya mheshimiwa muthaka uyu nyona tatinde kuitharitwa hakeja gwetho akimenya kama na butirwe ngugi na tariwa turenda kuga atiri irandurite kujaga tigarire kaniri kana riri na umire in the open agithia no ndumbeje ichiawe na ine akiewe kuriwa no tutakwenda kuriwa meje atoke tafadhali tukirekeria marigo mugambo ni atiri ndienda twereano uju thoko ni gwakwa nteto cia factory ni progressive no tutakuno tuguthithika bumwe akeja kwithirwa tuga thairo thuri iro wina responsibility akeja kwithwa ria tukuria tukuona thoko igithera Chandra ili mwicione ya kama chege ni kuendelea ini mathabu jangurukie millions 50 something factory menya tika kwendi factory cionde ithigwe mantu cionde tukwe mwana thichiara kwa mbera kinyaruma etakwa na tuwe maego kinyaruma etakwa na tuwe na maego na arua na gucetha mubira akambiria twithite u akeja kwithwa mianka 40 ya baria bena ume batayua bakiramika kiraitu murungi ena mianka 20 kathuri murungi ena mianka 10 eu ithate na narua 2 na nusu akeja kwithwa gutaina maramiko 2 na nusu itemenya kuthukia mantu twiteni pole pole nontu munene municipality tafadhali lastri municipality ni atiri municipality jori ni progress and as far as to the concerned Dr. Chandra Kimwiti ate against municipality eterete jukurugwa ja mujumbe wa Southimenti au mahara kurombera antu ba Southimenti bila municipality juejagwa na jukeja kwithwa jurio bila biona kwani barabe na juja meru timau maua bakabiona na kono ntunkwenda ku within mbuga atiri Dr. Chandra Kimwiti ate go push na force yawe municipality nuntumbi enakju akariba baube na ujuri ibo babatere ko bakiona gitumi kiaju nundu ibakona na ari eri uri ekari ibwega tafadhali asante ibwega ndaigwa mantu ja kumama ja gweti mantu ja kumama ja gweti tumenyaga muntu etoroka na wochimani atengu gine tuntu bwa ura wona ari ara mami ku imwanki nikethera kwina makosa akariba Southimenti baka tutikwariria kumama twari gukumichuki akiringwa soksi eturiki gikudo ha ero ne minister tukumba wigira soksi etene ekudo ende na atigire nyashiria chiabwa akariba Southimenti miaka 2 na nusu tutaranire ni makambi turani atiri riu kwina toro ewe kwiranirwa barabara erubiri ni rikite niko na toro ewe kwiranirwa barabara ya kionyo kwija kanyakine na ijirikire processing riu kwina toro ewe kwiranirwa resort ira tugutega ni turitaga atiri mukario Southimenti kire miaka eu Chandra kakaragitine imbie nayo nontu mwaka jo ambanje tie thirikari itiringa gonyo miaka 5 tukera kwa mwaka jo jore imbi tuona mwaka jo imbi tuona na guti muntu makahirwa kigerio kikiendeleaga kigerio gya kumaka gya siasa tugakimaka twakinya 2027 au genda miaka 5 ndathithia ujo ndatigaria bobo lastly Chandra Dr. Chandra Kimwiti
ati ate go implement manifesto ya Kathara ni yawe Kathara akinyirwa gutinde gwerita gweguru na kare akiri ndegwetita gweguru wega sana tafadhali ingo kwa kanya lakini Kathara umira kenje ibwega itukuri sasa lakini ndi na biuri bingi of course biko ya watu endelete bia kura kini mtibu weta nonto bate tafadhali nonto bate for justice purpose Southiment yete kuthama Meru yete kuthama biyuke biondo kunje tukeja ri uringi yambiri absolutely thank you Abo Central antu baingi muno bakuga bakumuweta weta Abo Central maybe wathikirie kulingana na bwo kwewa ground mubango wa kunuri ku 2027 na maybe imbiyo eno umba kwewa ukenda guchinchia abo etara na gukurutho kaire ndareke mo tafadhali tukirikiri mbuge bwaga woni insiterete gitine kya Abo Central na sababu ya kwa gusita gitine kya Abo Central mbuga nkaro bagite kiu kamonete kuna vacuum inene muno ukurukira tongira bora thaiji muthakora twathuri mucoro kwa naibachia but no ya mtu ngugitewe na inkona ni nguge burutu ete mutea tumwete ngugitewe bongi atongeria nini Abo Central na Central Imenti ntegweta wondi wingi ija antigiri ete rugendo ne na mburi inyeri ya mburi ete kure thiria rugendo no tigiri kamatete no ndo Abo Central ngogecio ndetigiri mujumbe gwitwa Kirima MCA wana thinyarire agionka enaja eni yetu kwa sababu wewe wonka wote kuona mtu tena musimamo no moyo no tena meya wiki ya mugongo mugambio kiwate gamba ira mugongo so no tingo diro kana na to Abo Central ni kuwara kuga na ruke dakura iko lingwa ndina mayo ni kuruka iteke Abo Central na tutekwenda kwa irania egitara kampeni ragakinya Mheshimiwa Mutea ndio kweli wachia ndamwirire timu mubire gatonya kenine anto 10 na goalkeeper wa 11 itithere ngani no mwaka kwethe kwena bangi bachigite barungira inine ya kendo uri ndene ja kumia wira inine kikibende ni Rainman yo kikibendera ojo atonya mukethie atati muchindwa ogo umare na wanje na mami bujaku onge atonya thithia ate auririe nguru na ndio ni achinjitie mistake ira ka guthithia onde integete kenda ndona tujatumba guchindwa oni mukethie umare 2027 tonye kenine uri ngo ndo andusiripe okay bwega ategeri ba Meru TV nkagwibwa yanga shokia nkatho ni onto bagutikira na tukenderea kwira Ameru aswa Southiment ukweli tukuga mantu ya Southiment ja mainge tutagweta kumama isasawa marinya jaiku nkogwira karira omunda njire mikumbune uterewa njire kwa kugweta ntemeani ya kionyo aikara yate tura Southiment ya kweja muthenya kaura utuku ibwega tukariria andu ya kwira antu kweri tutupiba noriku mwanka antu banenkerwe akiao point ya mudia point ya kwa mudia ni atiri ere antu bakora ya gwetherete kuwa Jeremy kumakiriwe antu ya potiwe metungu bigwa kithakira njire wakwa nuntu gitarera kurubara ba gitarande makejon akurura batenga bieni ya community batenga bakabia rietwa iyo ni strip iyo ingi bagia rietwa fulani na rinya gwetu twina airstrip kagoma na ukethera kwina airstrip metungu na kwina airport iriciuru ote sababu kwa twina airstrip kagoma no tondegete te open jump dongo da metungu ikinya kagoma ekamuntu esoga dongo da irete ciuru keni keu edreri metungu nengeri ciuru batu getwe kagoma no tukarende koruna public kadureda public participation tukamedira tukingedere college egakwara kagomana barabara nikurukirite rami na de itobira bigero safirizo na ndege kana antu baraba kenda gutana ndege bageta mitungu kaba ciuru bakamato na bakamato na itobia biao batu na oni kiendi kia ndege ntikwenda tukiariria muno anguthiria ndio atiri ojo na ugire kakethia antu ba wekenda ona gucoka yengwa ndi mukuru ngurene na mwekuru na twana na ndi na antu banjetu nyarwo ngko bakethia na kwe
muthaka mucoro kwa witawa mwalimu Kimathi ni support kwa muno ara MBA taita na mbonjero arari ya botho Boys na gutufuatirite muno na inyango nkumukethia na afuasi bakwa jana twatindaga nini kansene gatembi inkuberite nkeja kwa Meru TV bya bangi bantegerete nyabo nkubakethia na abo century reonde na century menti inkuga turamwe nabo na tugeta nambere kubaritira ngugi igitara kinyara campaign tugeta ko baromba kura. Asante sana bwana. Kwa ni biuria bile bigweto ni mwananchi wa South Menti igatewa no tuteka tukuthama Meru tukuthama. Thank you kile Meru TV na Dairy FM management. Thank you kile gopa minasio twike boyega no ntugore mugayotera no tukwathora na mantu kama na wakara gutwita riuringi kinyake ida kwithwa kaunda ationora mbetera kadara we ani mbetera kadara koge ongara karaka ya atuga honora mugatutera biuria no ndecaudimentite kuga bungi inkuromba in the future riuringi tukenyaga ugu uri na ground ino ntomba kuthana ndi muntu ekuchia atakithitie ndera kwa ntugutwe wona kengina tiga kengina mwanake ugu uri na ground enda ni Saudimenti tueneo ingathimo uge akaliba Saudimenti ibo baikaga kuringa thimu thayu yanda ike kunye twauria kina kireo twebanga marinyango ubo ne county government ile ya tuka municipality ndo turia njaka. Bwega sana. Thank you very much. Bwega kinyeru muchokire nkatho no ntubwa kuya no ntubwa kuona kanya kenu no ntubwa kuinenkana na bwaya kengo tuinambere kwa tukanagiria bwaya tato chienu nango chienu kengo tuinambere kwa tukanagiria gorobwe munde thari mwani sana. Na murithiro Meru TV na kinya muthikirwa kamemea Dairy FM nkatho che mwanya tuno ntubokara kioni ya TV yaku kuthikire rendio yaku kumaria tu nambere kwa tukiambagiria mwanka kagitaniaka my able director tawa Ramsey right nambere kwa gitongagira ndareka igana ona. Thank you very much my director no ntubotwa nambere kwa twekinya na kraba ba on the by nambere kwa bakumbithanagia mubango yo gorobwe mundi ntakuriganiria ni cheupe na arare mbira na ithite mubango na wesa. So thank you very much cheupe no ntubakwe nambere kwegwa kinya we mubango of course nkararite gite yake kuma kinyakiri nioni ngo famina zo Kimathi ngakwendera kagita kega utubwega akaribana arantere cha South Menti Central Menti bonde tu na barabonde ya Meru bonde bakwendeni mubango baba alingathimu baraba tume SMS indimu imbingi sana che inambe kuikiringa wa gaunta tutaomba kudhukia SMS ile imbingi sana lakini next time kanya yetu tigena mwathani yetu akanya tukainambere kwegwa tukithikagira we bwaku na ibwega nuntu bogutara Meru TV kumitukira TV namba 1 rajethire twekinambere kwegitamba na gwitigirika kaletuni kamumiro kumakiritio kirego twakwendera tu bwega. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. At Lifecare Hospitals Meru, we believe in excellence, compassion, and innovation. We are not just a healthcare provider, we are a seasoned system for healthcare solutions,
transforming lives across Kenya and beyond. Our state-of-the-art critical care unit is designed to deliver life-saving care, equipped with cutting-edge technology and supported by an exceptional team of over 40 specialists and surgeons. With our ultra-modern operating theatres and a team of world-class specialists ranging from neurosurgeons, orthopedics, trauma surgeons, cardiologists, pediatricians, and general surgeons, we are equipped to handle the most complex medical needs. Our advanced imaging technology, including the 16-slice CT scan and digital ultrasound, ensures precise and timely diagnosis, allowing us to stay ahead in delivering quality care. We have invested in a fleet of advanced life support and advanced cardiovascular life support ambulances, ready 24/7 to respond to emergencies, providing critical support when every second counts. Our diverse team of consultants and surgeons, from ENT specialists to dermatologists, dentists, and maxillofacial surgeons, gynecologists, urologists, and more, work together with a skilled nursing team to provide care that is truly better together. My name is Stanley Nyandega Mariga, the Director of Hospital Operations at Lifecare Meru. In pursuit of excellence, we've set up a dedicated corporate wing to streamline services for our corporate partners. With a proven track record in reducing turnaround times, we are committed to serving you better. Our services are available, are accessible, and affordable to both the cash patients and the complex patients, and also are using insurances. Efficiency meets excellence at our express counter on the 4th floor, which is a fully equipped corporate outpatient wing designed to save you time while ensuring you receive comprehensive, personalized care in a comfortable setting. From our 7 units across Kenya to venturing into East Africa, Lifecare Hospitals is redefining healthcare delivery, bringing advanced solutions closer to you. Choose Lifecare Hospitals Meru for excellence, innovation, and personalized care. Together, let's make healthcare better. You can reach us on 0733 431 934. That is 0733 431 934. Lifecare Hospitals Meru. Better together.
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyomba yaku na style ile kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni rangi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere dimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Mumero itwakwigire wirane ati Kagita Konde ntugo chionde tukenza nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingero na gukinya ibingithio kwenjela ivobi ukinyithiria nteto ora cio tukinyela Moroto wetu na kumenyithia monthe mara makuthina mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyite mpige kwagirithia Bobo Mumero augire waiwoge mpe kamutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV tuirebete na biashara beto wakakara mata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu. Meru TV ni twititinkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu kwa nteto turi ruone na mwankali wa ngine cietu cio kamati. Kawethira bambitani famina zwa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ndeto ntigo chionde cha Jumapili, Jumatatu na Jumaine. Ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ndeto ugoro na chio ntigo cha Jumatano na Aramisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukirira mangatheti na kumurika bora mugongo othiete na mbere ake agakiri Meru TV. Ogwatangira nani? Dennis Mutuma ntuko chionde cha Jumatatu na Jumanne ndene nteto cha Meru TV rukiri nkoroki tochamania ntuko chionde cha Jumatano na Aramisi kiri nteto cha Meru TV ogoro Watandira na uni terimbabu kuma Jumatatu mwanka Alamisi kiri nteto cha Meru TV muthenya kumenyethia urakuri watandira nani Njeri wa Cheupe ntuko chionde cha Juma na Jumamosi ngikuretera nteto cia Meru TV ogoro na ntuku ya Jumapili kiri mubango lwa rumuri rwa siasa. Anuiji no waranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni jaku gukurokira email yetu iriya ni merutvcomplaintcenter@gmail.com kana turingire thimo gukurokira 0114 190 962 Meru TV chionere mwanya.